Kublaya pe baro kiba pet yakinigo kubor upet ngo cable news. Kimat bakong san menta kata yo kilong. Entau ke sokar pedang da ke komite ban bisyare ke jing e jing ke district council halor ke jing pentama ya ke 6th schedule. Syakem kidungalam ke HNYF babat ya ke kali Assam ban let ke jaka jungokai. Ngin yarap ya ke sorkar ban pentrekam ya ke MRSSA om kiseng phalang. Ang sedang kedoba senrai haga alpolai tarik unailar. Hendrio sepakat prateli ki kam ki bandat post office ki samla ke jala ken lak bantu eksamen da ketien kasi bat garu om ke FKGGP. Syakem Utara Jaka hadian ke jing ujor Utara ke Karkhana Sanctuary Hamau Semai tang hadian ke jing khandrakot ke HYC. Dawa ke seng bhalang bantung ya ka magisterial inquiry halo ke jing khalat ke samla puli Hasilong Polytechnic. Bat sah hanong po li ay kublay ke VPP yakipat ba na kejing penjob Don Burom haki election MP. Kakenhun kinayalam na kisipot li ki Autonomous District Council jongka tanja tela mitngi barok kaway hagasngi palay kalalit yakendu ya Menteri Korbari u Amit Shah hanong bat Delhi bat kilayo ya kejing kular bakasokar pedeng kan taw ya ke komiti ban sengap ya kejing jongki District Council hakabia day bat kejing temu ban pen kalathama ya ke 6th schedule jongkariti sensyar kari. Hagajing ya kendo yo Menteri Korbari Kasorkar pedang ledan langkinang ngalam baki dekat jangki District Council kajala Meghalaya, Assam, Tripura dan Mizoram. Habaikiran bikinau patai kubor Chief Executive Member ka KHADC uba peniat Singh Siem. Hadian kejingmani kendo yu Amit Shah ulang baka kenhuan jak shpotli ki Autonomous District Council katan shtelam ini. Kle kendo bachong jingalang komashtang kanta bad Menteri Korbari Kasorkar pedang bad pensengau kijing dan kam jaki hakabedai bad kejing temu bad penkelai ka 6th schedule. Ulang bagi nang elam jagi District Council kilapan sengau lagi jong kijing jongki bana kaliang jong Menteri Korbari Kasorkar pedang ulapan sengau hakakan huan bahapok ke arpsan trek unailar on pendep ekakam ban bisyar benia batkan sedan ke komiti keban kliat do Menteri kena Kasorkar pedang ubah kemi ekatanat Korbari ubah penia Singh Siem ulang bakakan huan jagi District Council kedap da kejing kemen bat ka ai kublai yau Amit Shah ubah sengap bat chimkiai kene kekam hakabede bagajing temu ban penkla thamai ke 6th schedule ban penklan shosho iki Autonomous District Council hakatan shtelam mingi kamtam ek jela Meghalaya kaban nong kejing mentoy bagajing kerku kabakrau ya kipat ba along with Minister Amit Shah ji and his Minister of State Nityanand Rai ji was very well addressed. We are very happy that the Home Minister of India has assured us that in the next 1 month they will be addressing all our issues, which means the 25th of August. And he has assured us if the agreement was signed when another government was in place, any commitment given by the government of India on any accord, any agreement will be honoured, because that is not agreement by BJP or Congress, is by the government of India. We are also very happy that a positive attitude was taken by the Home Minister, and we are hopeful because the councils may be different. I've heard you ask question, what does 125th Amendment mean? It may mean something for the Khasi, Garo Hills, Jainte Hills. It may mean something else for BTR. It may mean something for Karbi Anglong. It may mean something completely different for Tripura. But all our problems will be individually heard by a committee and will be addressed so that there is a solution which is amicable. The most important thing is we don't want to go into confrontation. We want to give rights to our people, our community, and if this is how we progress, we will welcome it in a positive manner. Thank you. Baru sepuluh ki Autonomous District Council nilai kendu mentak sini dari nampak Delhi baru kumju niladon ya ka meeting ka Kerpang ka Shimpor jan hado Stengenta baru Union Home Minister Amit Shah ban ya pensno penpau ke ikajing dan kam kujungi hakabide bakani ka schedule amendment te habide bakadi ka schedule amendment gila pensno bat hoi ni dan laki jong ki jing dan ki jing dawa ke jongi henry ya baro ikini ki jing dawa ke jongi nakaliang jong Union Home Minister la ai kata ka jubab dan ni la pensno hangi bahapo ka sibenai hapo ka shibnai kemamut hapo arsan tarik dari penai 1 August bat pendep yang nikam ban bisyar benya bat kan sadan ke komiti ke Union Home Minister of State
untuk kam. But nakalang dungi ni penpau ke jingkemen, but I could play kerpang ya Home Minister Ahmad Shah la sengap la shimkhai ni kam habede kanika sexual amendment. Kermen scam ba kini baru kijing penslow ke dungi habede benang penklan shushu yaki EDC hapot North East kamtam ngiwan naka Jela Meghalaya ike bangi ni slow bangi dan kam ban ya dan lang ban penlong ya je mriu jingi bateli ki nong nong Meghalaya bateli ling ba ni sexual amendment kan long ka jingmentoi ban jing ku makrau Hakasi thọ ding jong ka tayo kinoyalam bat kid khot jong ka seng hinyo trap National Youth Federation ni HNYF ha East Khasi Hills District kalayalum hakashnong tengar bat kila batlut ya baro kikali kibadon yo registration number jong ka Jela Assam kibat mu ban let chikijaka jong ka kibadon hasora bat dauki bat la pha yaki ban let phaino kinoyalam ki HNYF kibala shem yakane ka senjam kila shakemno hakipulit Mudah kata, pengar ngompak benar, balik ke bedi balik dengan jingjar repi. Moi, ya kata ngangong. Ya mentah pelai. Seli penbet suara mulai penbet sepi kan aku pakai lempi. Mentah penkang kum ni. Bi mentah juga kita beri lojong kita melaju benti suruh seneng dulu. Jaya na. Jaya हम खोल गया या इसके लिए जय ना आपके लिए ना खोल गया जाइए ना बोला ना जाने के लिए Kinoyalam ke HNYF kelas sedang ya kena kejing kanra bat gajing penpa ya baroki kali Assam kibatmu banet sikajaka jung okai pagani gadai namar kejing olat ki kali na Assam menlet kamai hakaleng kijaka jung okai kebadan hakini kithan kabla kata apat ya kejing kamai jung kitrai jela ka HNYF kala shimru ikene kesenjam halor kejing bamla menai ai ke Sarkar Meghalaya ya kejing e jukinong kamai kali ke jela bat kamtam bantek lakam ya kejing wan rongker thap kibreu ke benabar ke jela Kani kejing shim ke HNYF ya kani kesenjam kadai hadian bak Sarkar Jela kam shim nashim kya bandai ai no mardor ya kejing dawa jong ko All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association ban khangi ki kali ke banabar ke Jela ke bakamai da ke bakit ikinong jong okai perthai ke jaka jong okai ke badan hakaleng ke Jela Meghalaya Ka HNYF kala beteng ban pilot ya barok ki kali Assam ke batmu ban let cha sora badauki Bagwat habaki bor kaan gelawan poi kene kajaka kem shimla sange no reglei beteng ban kami benya ki kali Assam bad yakiru lapha bakin phaino Nri hadian ka to kene kenta le ojeng tepat bakila don kinong elam jok HNYF ke bala syakem no agi pulet jong ki East Khasi Hills halo ke jing don kti ban khanglat jong ki yaki kali Assam ban led saki jaka juaka गवर्नमेंट और आप लोग का यूनियन का सब कुछ भी प्रॉब्लम है आप लोग कीजिए लेकिन पब्लिक को ज़्यादा कस्टमर दीजिए मेरा कहना है तो पब्लिक है ना इनोसेंट है दे आर वेरी इनोसेंट प्रदीप मिलेगा Want to have a talk with us? No, I think he is quite a bit now. Let him. But it is a long term, and people come to the state. They plan their holidays coming to the state. They book their flights, they think. So what happens if now the season is coming? Now the season is coming, the next 1 to 2 months the season coming, and it will last till the New Year's. And in this season, if they started withdrawing, start going to other destinations, then there will be a substantial loss of footfall in Meghalaya. That is, we are afraid. And once you lose that kind of thing, in one season, it may occur in other seasons also. So these are the things which we feel that. That's why we feel that what happened, one action like whatever happened today, it can create an impact over a longer period, a very long period, and to take that away. And then that is a little difficult for us because we'll have to go a long way. Again, we'll have to go with all the social media, all our marketing strategies. Again, we have to divert everything for this thing. For the last
20 years has come to naught in just a few hours today. It's very sad that we as the Tourism Forum, we strongly condemn this act that the NGOs have done. I think Subha Alan and the rest have talked a lot about this. So, as what Jose had inquired, the next program of action that we intend to do is to write a strong letter to the Tourism Minister, Paul Lyngdoh, to apprise him and to let him know about how we felt as stakeholders. We shall also be giving out a press release in text in a few hours' time, so that you can please kindly bring this out. And may we take this opportunity as stakeholders in the tourism industry that we apologize for this act, this cowardly act, illegal act done by NGOs. And as Bandung said, Meghalaya is a beautiful place, it's one of the top destinations in the country, and we welcome tourists again to this place. Seperhat bahaya kami, jing ajumut ini nak kalian juni kalau bah nang ni sakmat continue ki isu jong pi tang bah burom bu ika jak po joki be. Tengah keren ni kani lasai kasih lukan sodom kejalan ke bahaya bah po like kro ngojrong ti ke bah barok hat ki stakeholder jong tourism ki bade nong dong kin sai simenta ban penpau ke jing persia alor ke jing jam ne reski bat ban keren sali kum no ban penting kenapa mungkin ki jing ja nang ni sakmat ke ban ja syu. Namar ke jing sngokia ya ke jing bomla ke sarkar jalla ban pentrekam ya ke Meghalaya Residents Safety and Security Act MRSSA arhajar khanrio ha ke sibalang jong katayo ke kenhun jong ki seng bhalang ke jalla kala shong jingalang ha ke office rekam jong ke FKJGP hamaulai bat kala shem ya ke rai ban beteng ya ke jing khanrai ki barjalla ba klem kot klemsla ha ke leng ki benta jong ke jalla. Kekenhuan jogi Pratolik Seng Bhalang ke Bakentup ya ke Khasi Students Union, ke Federation of Khasi Jantia and Garo People, ke Nyautrap National Youth Front, ke Ribhoi Youth Federation, ke Jantia Students Union, ke Garo Students Union, ke Acik Youth Welfare Organisation, bat ke Federation of Acik Freedom. Hak arpsau trek unaitung arhajar arpusau ke lombe ke jinglang hak office trekam ke FKJGP hamulai. Banimer jingmut lor kisenja ban pe alakam ke jingrung kertep ibreu ke banabar ke jelang. Kini kejingelang Pratolik Seng Bhalang kila Shimekarai banirap ke Sarkar Jela ban pentrekam ke Meghalaya Residents Safety and Security Act MRSSA arhajar kandrio. Daga bapenlongi ke jingkandrai ke breu ke benabar ke Jela baklam kikot kisla ke babiang hakeleng ke jaka ke rilum Khasi Jantia bat Garo. Nagaliang Presiden ke KSU Lambok Starwell Marngar ulang bahagani ke jingelang lasyem yakarai banirap ke Sarkar Jela ke ikumba ke kenduk ke jingduna breu. Ban pentrekam no mardor ke MRSSA arhajar kandrio. Kumtah ke si banwan ke kenun Seng Bhalang ke pendelong ya ke jingkan rai ke breu ke benabar ke Jela baklam ke kot kisla ke babiang habro ke Jela. Bak Lambok Starwell Marngar ulapan kan mauru bak MRSSA kedai ke bela menjor ke Sarkar Jela naru ke senam arhajar kandrio. Daga bak kedau bela penwan dore ke MRSSA nomor ke Sarkar ke Grand Shai bak ILP ke dikamat ke Sarkar Preng. Resnosi bak Sarkar kamnang ban pentrekam ya kene kaan ke bakongsan. Presiden ke HNYF ubak sadon kebla ula keno bak Sarkar kala babe bak menjor ke MRSSA nomor kala kata ke vote bank jongka. Da ke bak dauru bak entry exit point ke Sarkar kala khot ke jingelang lebun sien bagi Seng Bhalang bat batai ru halor ke impact assessment. Ke jing thiet jaka bat ong bakam dadan jing than haba phaish ka kam thiet jaka. Ke Sarkar kelakular bagi jing thiet jaka hari lom Garo kradep bagi kam bathiet jaka kadang yat hari lom Khasi Jantia. Bat kala pendap ru ke impact assessment rehed umenta ke Sarkar kala syukur bagi COVID checking point kedai ke entry exit point. Jadi ke jing lang apa ni kum Seng Bhalang lakhot kedai bagi i kadan ke jing bom simkhia nakal yang jong ke Sarkar kat nang ya kipor habadi bakal yang kata ka issues of influx ya kaba nakaliang jongi Seng Bhalang daki purpose na mentang layak linti bandawan ak Sarkar ban manra no ikaan kabala balaban te lakam ya ke jingwan jangi we bagi jat beriu na we ki jela sini ke jela ke jongi khamtam badi bakal yang kataka labor force ke influx te kini ke jingelang mutasi ni laya syong lai perkhat namar ba sisa ka insting na kaleng Sarkar
banyak ke ba ngi nak kalian jadi sengbalang ni persang ban le ban cek ru i ban kalian ke sarkar ke kri ban i bor man te man si ngi ru ki sengbalang ke badan ni ke jing kri ni la khot ka ki ni ke jing lang ban perkhat ni ke ba ni ni smat ni nya man pen tiết yang jing khang jong sarkar ya ka tengdong sko jong sarkar ba kam di ban hukuman jo ni smat habadi ba kalian ke ka issues jong ki influx yo i kan ki issue na do kita ki po pom chua ik jing wan kar thep bar jala kan ki ri me pe jong ya he bai ke dei pat kan ki banta yo i ban aliang jong ka KSU agen kita yo bal adam kila pelong ke jing kara ke bajur ba po khasi bar po sepo jain tia ro jo hadin ke jing perkat ke babon ngi nagal yang kisan sing nyem kwa pan su shong kliti tilawan mentah ke meeting bala pelong kerke bala khoda office jong ke FPJGP so kemen roba menegas ngi yo panikan do bat ki perlok na pok Garo Hills de goe ki jingmut ngila shimya garai kumbala dap kren itu badin jonga bangin shimya garai bangin penki no i kani ki shum dei tanga po headquarter rangin penki no from each and every corner jonga Meghalaya pan kamau ka MRC la de ka an na do arjar khanriu ka jingmi ki MRC ro de ka tu ko por ba kaskar ko omba ka ILP de ka subject trong ka sarkar India bat lami la kha bat ikne ka amrase bat ka adi ka ti hendai ka sosi ka long bat adu kene khidmat mamanta nadu arja khan reu hendai ya ka niru i bidang set sunduk sa khniat sngi liang menteri rang ba ong ba MRC la pentrikam hendai ka long ke ka sosi hawagi persang menti binia semoga kata ka long tang ka jingkren lambat kilak pat hai kubor rega kam semula poi kum kolong habo ong pentri kam rs eu ong kret dulu kren spang kita district task force andrei habing yo ban kli perthau yekin kisnong bala sa khot meeting di siru semua berada tang jeng ya kendo jeng ber jumut andrei kam dei ong pentri kam ka ti hawangi kli pat istas tu sngi bong ya kendo usi among ka spang ka MRS eu ong ngedang examen baka don kita ba la persamaan wara men tu aja arpo kepala syak scrutinize ko sarkar India ti hangi wong badang examen segi pres wong la pentrikam ti kalong ngimla absutu kanu badai bak kanu balai ti dehlo katak benta bengiyo punya song ni pliu jumut menta nang ni sekmat ni ases no mengi ya sarkar yole se kaduna ke terman power jongki ban pentrikam ni kaan ngin pentrikam ni rak pentrikam mengi bat ya kini MRC bat ha kini kis sngi ki kniat ban na kediang jungi kun hun sang balang per habro ko yela ngila sim ya karai kelomba ngirap terkam de bangin khnra bangin cek hakalen ko yela nang bangin lap kita ki bering berung bemi bi an spo kan ke jela ka jungi te ka song sa sutu i sarkar sutu marba ka sarkar kele ban kun jakai kini isu te bak sarkar kun jakai ngirap terkam mengi yek ka an kram gununo pejing artatin nginang penreham gina jingi kunjungi andai tangba ikran supang gani MRC andai ipan kan mauru sarkar ya kata resolution baka sarkar klasim halor ka ILP hak kendai terik cobunan upra cung ajar kendai imla bantep dak kli menteri ba sarkar jela orang habban ya keren bak sarkar India dawan menteri kampo yang sarkar di jela kan kusini kendu terus kentin keren dak kli biang sarkar jela ka sukut utakitin nak examen dengan terai kena examen ngam tip kilej buat dawai nang nanu kata ngin lak pantip menrai nak kaliang jungi kisang balang ngin sayarap pentrikam ini anta bengi checking keleng jok nika celah berkoi give us some alternative to how to tackle the problem of influx in Meghalaya instead of pursuing ILP. At that time we thought the government was sincere and the 13 NGOs drafted the act which is now known as the MRSSA, but now the government is hiding behind the one excuse that it has been sent for amendment, but the government is time and again saying that, and now we are feeling that it has been almost 10 years, so now we are feeling that the government is not sincere in its approach to curb out illegal influx. So today we have a meeting here in Shillong Molai in the office of FPJGP, and together the 13 NGOs, we from Garo Hills
We are representing 5 NGOs, that is FKGCP, GSU, FAF, ADE, and AYWO. And we have resolved that no more, we will not keep silent in this issue anymore. And we will start pressurizing the government to implement the MRSSA in letter and spirit. They cannot hide behind the excuse that it is due for amendment, but they should stop the amendment process and they should start implementing the MRSSA. Kasorkar kari istri ribubun ke benda. Kawai kong badang amen ke MRSSA, kawai ke par kalong na ba kalkta ega roi kapar kalkta ega development da pentrikam ka MRSSA ka LP kalkta ega tourism katali di kawai ke benda ka ba kongsan ba sarkar ka ong namal ba balai sarkar ko ba kalkta ega tourism da pentrikam ka LP ka MRSSA namal ba hak ban check ega tourism di bawah ni ka bang asung ke di balong kutai. Henry la dangi pejpat ke jingle sarkar akan dala si jat sistem repair te kadam ke blok de ka hal kan tak sarkar kon jukuran bakta tourism. So kusan keluar ke pulut hangte tau turis bawan ni har kanta la kanta bam blok hangtu bakalek bat kawan ke sarkar kam keren gitu tourism. Belum kolong de hi mun sebelang tang si sngi pat lari istri ya ka tourism. Sarkar kalau kelung te kar kom le kar kom pej jong kaya ka situation ni jong jaman kolong kelung de hi ni sebelang tang si sngi lo bakta tourism. Dah kelak sokar kumno sniu kalau surok sniu kilinti bawan keleng jelam iklayaro kam kata itu tu. Kemudian kelak sokar biang baik kelak mengi sembalang kam kata itu tu. Ke ban-ban lagi jengong ba presiden PSU ba jikun sembalang akan iksingi lasim ikarai ba kawai lasingi sutu ba ban pentrikam ka MRSSA mak sokar ka duna sya kata kaman power ta akan ika meeting king lai sim lang begini perlok negoril ba ngin yalap mengi sokar kelam tulok ban ya pentrikam yang ini ka MRSSA ka ban check yang juan ko kata pemindari syari jelaju Ka Business Advisory Committee jong ka yang dorbar thawaan ke jala kala shong jingalang hakasngi thoding bat shim ya ka rai ban penlong ya ka dorbar sanrai ka basan singi ka ban sedang haka ar paulai tarik unailar. Ya kini kejingelang lalum du lampang ke yang dorbar thawaan ke jala Thomas Sangma haka balaidan lang usumbut menteri rangba ke jala wa Preston Tensong unong elam kaliang prasya wa Ronnie Vilindo wa Charles Pengrop wa ala kemen rembui bat ke head officer jong ka yang dorbar thawaan ke jala. Hadin kejing taisani ka Business Advisory Committee kalashi mekarai ban penlong ya ka dorbar senrai ka basan singi ka ban sedang haka ar pulai tarik unailar bat ka ban kutpat haka lai pu tarik unailar. Ulam panggi yang dorbar thawaan Thomas Sangma hadin balawai ke jingelang jong ke Business Advisory Committee dapat benai kan tarik bensyong ya ke dorbar senrai ya ke bala menjur daki dekat jong ke Business Advisory Committee. It was unanimously accepted. The draft calendar that was submitted. So the autumn session of the Meghalaya Legislative Assembly will be convened on the 23rd of August. Will continue till 30th of August. So, how many days have the government done? I think it's we have compared the last year's session also, and accordingly we have decided to have 5 working days. 5 working days. So you will go with the same opposition leader, or will there be any change? That is not, as I said earlier, I'm only talking about the assembly session. That will be decided later on. Nothing so far had come up. As you can see from today's, I think, news item also, I had already given my view, and that view still remains. No change so far. Trying to ensure that the work progress is good enough. In fact, I had also made a surprise visit yesterday, and I'm happy the progress is going okay, smoothly. But however, I think because of the recent, I think some of the laborers are absent. We were supposed to have around 200 workforce there, but I could see only around 50 to 60. So that is hampering the progress of the work. Is it because of the checks that are carried out by NGOs? That is why it's hampering? I don't know. I will not say anything about it. But the workforce is very less. But the progress is okay. I mean, but at this pace, I don't think we will be able to finish in the timeline that was given.
Hashwa baka office jong ke chief postmaster kan penlong yak examen thungkam haki henrio spa khat pratali ki kam ki balat haka gram sevak haki se balang jong ke tayo ka Federation of Khasi Jaintia and Garo Peoples FKJJP kalala yakendu ya chief postmaster bandawa badai ban ailat ki samla ke jalla bakin jet bat tho yak examen haka ktin khasi bat garu Presiden ke FKJDP uba dandi kongset ula pentep bayak eksemen tungkam naga bentak kam gram sevak dak ki samla naga jela ken la bantho no akakten khasi bat garo yakni le pentep harian bagasang hak arp sau trek unaitung arazar arp sau kelalet banwat jingshai naga ne ko office trek kam hasilong kani ke jing ailat ke sarkar pedang mantho eksemen hakaktian lajong kalong habdin naga liang kinongelam ke FKJDP CEC Sisna mencuai kelabani kendo yu chief postmaster ka than stelam ini bandawa na ketnat communication ke sarkar India kata ke Department of Post ban pendrung ya ketien khasi bat garo banto eksamen hakikam ki balat akne ketnat habakran gilat patai kubor presiden ke FKJJP uba dan di kongset ule tho hakikam balat hakne ketnat buon ki bayo ki dei bernabar ke jela barkane kalong naga jingbam syamkia ke sarkar jela bandawa ban pendrung ya ki optional language naga benta ki nong tap kam ha ke jela Nalur kani ke senggralap ru bakane ketenat kam syamlala ban pendap ki kam ki balat kani ketenat nagadau babuan neki kim syamlayo bantrai namar buan neki dorbar snong kim yo ek jakasa halur kani presiden ka FKJJP ula penpau kujung aku blai ki dorbar snong ki ba perking ban aja kasa ki brio ke nabar ke jela ki ban wantrai ki snong Uba dan di kongset ulu ongru bahagi jingwan bani kendo akni kesini kaseng kalio jeng tep bahagi sini banwan ketenatkan penlong ke eksamen naga bentaki hendro sepakat prateli ki kam ki balat bagi samlah hak jela kan lak majid ke subjek hak aktian khasi bat garo dawa ba kasarkar jela ka jongi jadi kan thok urbut saka Ministry of Communication and Department of Post Office namanta ki post south park south sendiri ya kawakila South Park Subson Tili kita tahu Meghalaya, lakot all India. Yang tu kopor bunsi ni iling batu di appointment, batu yo di kawan apa. Tinggal anuat yang tahu katakan kalau ba, post state kejongi kamdan ke initiative nak yang state government, ban request ke Ministry of Communication, ke Department of Post Office, ban bu optional language, nam taki applicants, nam taki post gramin tak sabak. Tinggal banyak keren, nak yang ke Post Office yang ba kamdan kamde ki na kopor ki gele ta de kadi na Ministry of Communication bat kadi initiative ka state government ki banle kumbele ki North Eastern State kena kaliang state government dia lah pressure wale kata de hakini kena singi pat yo jingte ling ba ki bri ki betre ni Post Office ba ye ko aku blai yang ni pat kemudian kaseng pangi dapat berwan di dalam dia manwat ni la di jisha dan jisha kan mengiyo jisha pak de ko semua kalau ma hadin kan sing lai dulu ada uni chief postmaster general di bulan for station dari limba di jonghu pak ko jonghu dulu la pensha yang ni la ke information yang bang saya tu minta baki post borok ki balat minta kita indus pak apa diri but kani kalau baki kena kasih ke juni kan nong pandang pakai rupiah, boleh kasih, bahkan garo, kita akan apply ini post kita ini post kita balaj, ini post office, but kita benjit एक subject, kemudian English kasih, beri kasih region, kemudian garo region, kata kita jolong so kapan ini yo, ini sesuatu komen, pada kalian ke Ministry of Communication ke reply, ya kini ke egin dawa jadi keseng. Kumbakalong mata buat itu post ke pamjam senam South Park South Santali hadu mata buat ladaki appointment ladon ada pen issue dari hadu mata ki itu bi boleh join part hadu mata ki kamla boleh join neban ai tak service yang ki awai nak kata kalau hanya kapor nak kalian jauh seng ko aku boleh ya ki dorwas nong ko fair ki rang mas nong ko fair Adin bangi na kalian kaseng ni kompet ton lara ka sarkar India lengba kani ka Department of Post Office balak post ko fair ka pat video jingi kila banle henry kimsim snap jing dawa ka jongi mencham snam henry patte na kadao ba kimyo ya ka accommodation ka jakasa pakisnong ko fair lamar ba kadi ki jingi trailang itu kita basnong ki ramas nong ba kila raman train ka jakasa kinumyo ki kalong ki ba what it post na taro kalong bakan biang ke sari advertise biang Because na pagkaya kini post ke balat kita
terus pak half-life li kalong ba i kena si jongi angit scam berkila pan apa ya kan ni bat kiri pan gajet pa ya kita di subject ya ka di kok kan kok kan po si kani kani first step ka ban ni tang kan kaseng kalong ba ding ba ding layak di ting ya alap ka urlong la nging kum ka ri hi kalong ka wai kum kran yang meneng ni kam ki tre lang naru ki darmas nong bok ya nomor pa la ki nu ki jaturi warna pa ki mo tre ni ki chala ka jami la ki darmas nong ki scam kemai jakasa ki amut kinumla ki biru ban cuman tre ban bakin lekno kinwan mastap demi kalau ka ki nakaleng jong sang lak pun kre so yi thoru ba hakini khnya sing selik kendu ya government ba ngin ong ba kumbanga le iki ka department post office ba borok central office ke badan ni fokus ti ke jongi di ban le kumjo aki post ko ya ka ba ki bri jongi dang la ban dang la ban le Namar ke jing bom sngu hun ya karukom khanra ka tunat labor jong ka sarkar jalla ya ki bar jalla ki batre balla haka industrial estate ke badon ha umyam riphoi district haka la sngu blai jong ka tayo ka dor bar shnong umyam kala ai por laisni ya ki trai jong ki karkhana baken pin byang no ikikot kisla jong kini kinong trai bar jalla Kador bas nong umyam haga arpu artrik unai tung arajar arpu sau kelapan pau ya kejing sokya ba kejing bam hun satya kalau kejing penelong ya kejing khandrai ki brio ke benabar ke jela ki bon trei bela hakikar khana bo pher ki breng ka than umyam la pan kedau ba ketenat labor jong sarkar jela kelapan long ya kejing khandrai ki kot kisla ki babiang persya ki brio ke benabar ke jela ki bon trei bela hakikar khana ki breng ka than umyam haka baki dikot ke executive committee jong kasnong glasen ran lang ya ki officer ndrei ke basmu kya kalong bakum ke executive committee hi kamsu hun satya ke nagur kom khanra ya ki kot kisla jo ki brio ke benabar ke jela ke badan haka ka than uba Stevenson kharkarang urang basnong ko umyam habakran hilat pathai kubor ulapen pau bukum kasnong hi hadian bakaliyo ikjing tep na kani ketenat alor kani kejing thmulet khanra ki kot kisla ki brio ki benabar ke jela hak bakum kedor barsnong kala ay kejing snok ti hakani kejing lek khandra ndrai hakani kejing khandra la syampat bakam dalong ke bahun satya namar la syujurep tang ya ki identity card bat kejing tho la syushim nonguna da ki trai karkhana uletu ru bahakani kejing khandra la syam bi trai karkhana kim chim la penbit penbiang wad ya ka police verification ke bakong san e bante bi kejing long je ki brego nabar hasha bikin yo ek labor license bat ki weki kot kisla ban pentikena bagini ki brego na bar jela ken la ban travel ne shong sa shipor ha ki jaka kat kum gejing don joki kot kisla ba biang sho uba kharkarang le tho bahadian ke gejing khanrai ki brego na bar ke jela ka bam shimla ajing hun satya kum tana kaliang ke dorbar snong umyam kala ai por license gi try karkhana bakin penbiang no ki kot kisla ki bakin thup na do ka labor license ka trading license bat ka police verification bat nakaliang kador basnong kambanse man syempat gilat lenti ki beteng lada amla man penbiang kini bat uba Stevenson kharkarang ul benrapro bakador basnong umyam kadawa nak sarkar jela bagadi ben pentre kam purano mardor ya ke district task force ha ke district riboy tell them to no need to stay there tell them to leave tell them to leave तो समझो में उनको कहने का मतलब है जिसके पास आईडी प्रूफ नहीं है वो यहाँ काम नहीं करेगा और उसके बाद में अब 3 दिन के अंदर में वो पुलिस वेरिफिकेशन के कागज देना है कम बताइए ना बाबू तुम दो कम लाइसेंस मपीटन आना कर देंगे एसपी ऑफिस में जब आईडी प्रूफ हम लोग मन आईडी प्रूफ से बोलता है कि हम लोग को डॉक्यूमेंट सबमिट करो अपना आईडी प्रूफ लेना भी हो nakaliang ka labor department harangkat ka nakaliang juga infiltration la pha chi changi ka shnong bangin ya don kat menta ka sngi namta ban ya sanran lang namta ka ni ka inspection ban one check ya kini ki labor ki batre hanik po umyam industrial area kumki trai shnong i khamtip khambha ya ka jinglong jingman hapo ka shnong jungi habidei ba kani ka jaka po umyam industrial area ka sukwa ban ong ba ka jingrung jingmi jongki nong trail belala ni labor hakani kasnong jungi kalong lan haduk kata
kumpa syuang bah kani kajaka kalak kelalong kum kataka ketem kani kajaka ri jongki brio ki bah ngilap ong bagi riu boman ani ki brio ki bolak don kies na keleng ka state tinteng kalak kelalong kum ka ketem ban ri tengen kani kajaka jungi kumban syu penken mau ya pi dang hakani ki kendiat penai don na pedang wei u rong bak dong jungi u sya takti hakani ka wei pat ka factory te hadin bagi layok jengtip hadin siteng kenta nak liang jungi snong lawan wan wat itu brio hadin la poi factory uni brio la petno haba kli pat u try factory sei ka kot kasla jong ni brio habangi wat uni brio sumdan tang ka wei ka kot kasla ro ka epic sumdan ka adhar sumdan ka labor registration sumdan kanu ka identification umdan kani ka bu jingma sibun ya ka snong kamtam ya ki try snong ki bawan balawan try ni jaka wan ngimtip uno uba bahabat uno uba sneo te nakaliang jungi kasnong nakapor ngijuban bat ngiju khot ya ki meeting ya kini ki try factory ba lada wanra ki labor soba tip singi kasnong kat ba kini ki try factory hi ki bodan hangni an sia thu epi ka main objective ke jongki ni ka jingthmu ke jongki kalong tangban le khai ban business hakni ke jaka hendrai nakaliang jongki ban ya try rangkat judon kanu bun sin kiju ya lat hot kijuan ban renew ya ka trading license singi kasnong hendai nakaliang jongki kasnong ru abangi ai ke renewal NOC ngi jubu iki kendon ba kidai ban penbiang suai ka kot kasla ya ka labor documents baro data nak takadaw ba nakaliang jongki kimla ban penbiang ya kot sla ka biang bun sin kiju ya lat ngi kasnong ru kijulet baik direct support the council ban shim ya ka trading license te nakaliang jugi kasnong ngimtip lada kiyo nemyo ya kata trading license handai ngi shubu jingkerpat ya UEM trade bat iki labor jongka oki officer jongka council bapet ya ka trade pas ngobha ba buram lang ngi kasnong haba ngi kasnong ngimpat a ya ka NOC nakaliang kasnong aka jing menjur jongka executive committee sobha wat nampat aswa ya ka trading license marngi kum binong snong ngi ki nong lam snong ngidon hakani ka snong manura ya ka suk kasan manura ya ka suk kasan po ka snong ka thau kamtam nam ta ka jingmentoy banyada ya ka ya ka NOC nang liang ka snong ka jingmenjor jong executive committee sobha wat nampat aswa ya ka trading license marngi kum binong snong ngi ki nong lam snong ngidon hakani ka snong manura ya ka suk kasan po ka snong ka thau kamtam nam ta ka jingmentoy banyada ya ka ribot ya ka jaj benreu te hakani ka si nakaliang jungi habangiwan ban khenra hoj ngisiam ba bun hi labor kimbiang ya kot kasla habangi phai sa ka police verification bakidi ban wara ya ka police verification na ka jaka ka ba kiwan ba ngila ban pensisha la ubrio ubay ubala judon kies ne ubrio babahan masnio henry umdon uway ru ubale ya ka police verification kani ka along lupa bak kila penken ya ka an ka don lupa te nakaliang jugi kasnong ngibu jingkerpat ya ka labor department rengkat ya ka district council baki dei wanang penklan syu ya ka an ka baladon om ban syu penlong tangka jingwan khanra tangman syu pendap rongkom lani formalities baki syuan khanra mentala hadin sibna arbana kenja biang kadlong biang humju nakliang jugi ka sinong ru ngila ai warning ya kitu ki bomdon kot kasla bagi dei ban mi no nakasinong jungi menta kasngihi bat ladang jungi kasinong ngin mong song thait nginang yaiwan budin ban khanrai kini ki labor walada kimdon nakaliang jungi kasinong sasim kataka action bat pensistom ting yaki bat khadu khatwahi nakaliang jungi kasinong ngi kajing thmu jungi kasinong ngi kwa ba kasinong jungi kandon borbor haka suk kasan kamtam kinong tray ki batray hani kasinong jungi kinwan dagalanti ka badai om kum unong tu banwan siteng mit nakitrok nahi kali kabangi jua jingtip man kapur labat ladang hilap ba nang nei sakmat bakiwan siteng mit nakikali ne nak gino
klem ka jing tip ingi kasnong nagliang jing kasnong sim da karai ka batage kulish ba Kaseng Hinyotrep Youth Council HYC Ribhoi District Hakasngi Hatmajai Jong Katayo Kalalik Kendra Yakibar Jala Kibatrai Bakta Hakakarkhana Sanjri Kabalatip Kumka Resources Rubber Private Limited Kabadan Hakashnong Mausmai Hendrai Hakani Kajing Kendra Kikot Kisla Kalami Penban Kajingania Kabajur Hapadeng Utrai Jong Kakarkhana Bat Kinuyalam ke HYC Tang hadian katukan singi bakaseng HYC Ribhoi Kalalik Berkendra ya kikot kislab aban khang talai ka karkhana Sanjri kabalatip kum resource rubber private limited kabadan hakisnong mausmai hari boy hakishtag miet kabaldai artat ka arp sautrik unai tung arajar arpusau uba Donald Rambai ubala kamtra ya kajaka bala penyang ya kene ka karkhana ulah syakem no pulit ka district hadian ke jing ujor ejahar do utrai jong kene ka karkhana Sanjri La bantukan mahang ni bahaka arpu arterik unaitung ginong elam ke HYC Ribhoi rengkat bat uba Donald Rambai ubala kam trai kene kajaka beran kene ka karkhana ban khandrai ki kot gisla bat ban khang talai kene ka karkhana halo kenong rem ba utrai jong kene ka karkhana shimna sio ka baijaka kabali kot managasnem bat ba shimala aru ban penbiang ya ki kot gisla Lasaki bahkan ni kejeng dek kendrakot dek HYC lai iru bau trai jong kene ka karkhana ujugendar pal kapur ba ula persang banada kejeng trekam ka karkhana Sanjri jong u tang hadian sisingi arsingi bak HYC kalalet ban kendrakot sla ya kene ka resource rubber private limited hamausma uni utrai ka karkhana Sanjri ujugendar pal kapur ulu ujor ejahar persya ayu ba Donald Rambai ubala donlang bak keseng HYC ha kabalik kendrai ki kot kisla Bat la kem no yu bat ra syaka tanat nongpo na kebenta ban penlong ya kejeng toket. Habaya kran bat u additional superintendent ki pulit ke Ribhoi uba bijrwa. Wetu ba kejeng kem uba Donald Rambai kolong holo konong rem ba ulong unong pensyit ikisang bahalang baper halor kene kakam. Kejeng bam sio bai jaka ke bai trai bat kibai. Bat ha kejeng toket hi ke tanat pulit kelalap bai kene kajaka lakam trai dakat tu kaningut. Bat uba Donald Rambai ru udan benta kumta hagajing syakot hagajing toket kam tam na kaliang keyboard office u deputy commissioner uba Rambai shimladan bentai ai nre gajing toket karang ya chkamat ban pencisha manu badai hok balong trai kene kajaka hamausmai ba kene ka karkhana Sanjri kayang regarding your company either license either any type of license this is a circular from Meghalaya government from Chief Minister Mr. Konrad and you are affected, but that means you have violated the CM decision. You have right to avoid the system decision. Have you right? First you tell me that. Have you right to avoid CM decision? First you tell me that. Have you any right to decision of CM? Why are you asking me any paper from this company? Who has given you right? Who is the person to give you a right to ask me any paper from my company? When CM tell me that, no any paper to show to anybody. Sausan panai menta, kaya bangi ojeng tip shwa ba Donald Udeu, tray kumula, day kum local director. Agani ka company tenang ta ula syaweng tenang tu sawanra ki kwat kisla banong ba kato kajaka hang tu de ka jongu te try jaka ro uba aili second company mo uro udon ki kwat kisla banong ba kato kajaka ri jongu ta hata kanong rem mo uro ai ka FIR nakaliang jongki ro ki ai FIR te kato ka investigation kadangya ta hakata bakanum don kadong lo kajingya khajia kadong ka hura Ngilia so kowe kanon FIR case kabaya cepo DC office te hang tu la syak khot hajir ya baro arliang banwan peni ki khot kisla te iman ar nilai sin la syak khot te nakani kaliang kibari tra jaka ki badan ni kalis maki kilawan bat ki lawyer joki kilawan ra ki khot kisla te uba Donald pade sisin ro khlem le DC office man pensyai kan dia banwan ra ki khot kisla the hakuni Julai dang minta dang arlai teo executive magistrate ula ai ko order ba mendai menu ro pan penbi kono no kajingnya kajingnya khaja atau kajaka
nang ta ndade bajai hang tu kamu ngila ban le ka legal action ta harani ka jingjari ni kisni ba ngiyo jingte ba uba Donald hi yalam hang tu udan hang tu habar ko ka khanaro yalam kidon ki members jong kisang halang ki alai hang tu kami ka jing klumar te hak to ga nongren nakaliang kitrai jong ka company kila ada ka FIR ba kaju ka si ja pumni nang tau deu ba Donald hi ba sedang penshit ni ba kadang ni hak panara si tementa kadang ni ka jing toket ya kan ni ka nongren pa ni ka FIR Kahnyo Trap Youth Council kala ai por news ni ya ka Khasi Hills Autonomous District Council pakanit ban khang talano ya ka karkhana Sanjri ka Resource Rubber Private Limited jong Jugendar Pal Kapur kabadan khatway mer ha mausmai ha ka district ribhoi kani ka jingdawa ka seng kalong hadian balalab utrai jong ne ka karkhana Sanjri ula pentre ka kam klam ki kot isla ki babyang na ka ki HADC kinong yalam ki HYC ha ka arpsan trik unaitung arhajar arpusaw po ka jingilam presiden uba roy ku parasenrem Kilalit bani kendo yo executive member bakmi ekatna trade uba jigur merthong bani keran halor kene kebenta. Habakrani gilat patai kubor uba roy kuparsen ram mulia tho bahagane kejing kendo nakaliang u executive member ula kubor baki kot kisla jong u Jugendar Pal Kapur kidi gebelakut nado ubnaya yong kasnem arhajar arpusaw. Kabapau syai ba uni ubriau ula penkenya ke regulations of trading by non-tribals kat kendai spasan pusau. Nagaliang unang ilam ki HYC ula kentu ya ka HADC baga di bencim kia ban pendep ila ka kamram ha ka bayadai baga jinghang talai kene ka karkhana kabla pentrei klam ki kot kisla ki babiang khot jong kaseng bagi no ilam jong Kariboy district kilalet ban jurip ya kawi ka jaka ya khayi lane ka jaka le business ya ka balalong try da u barjela lane da ki barjela hadin bagi khot jong kaseng kilapoi tu ka jaka kilapan ikikot kisla namar ba nilayo jingtip ke batikna ba ya kani ga jaka ban le business lane ban khayi da uniu barjela omsim la ai ya lane omsim la renew lane pentmai ya ka trading license nadu ubanai balai lane ubanai basau jong mentau snam ti hadin mangilayo jingtip ya kata ngilapha ikikot bagi no ilam jong Kariboy district ban let ya tu jaka ban keli ya uniu briu bapenya ikni jaka la udon SM ikituki kot kisla Dari kumba baro hi play kay ka pelajar tu kesengi hangte hapo jaka trekam la ni hapo ka ta factory jong tu ubar jela hakaba hakajaka ban pen i kita ki kot kisla bangin yo ban yo i la udon am kata training license re ula pen i man ya kata kabor but don ru naki bela pen i tu statement jong chief minister jong i ubelah keren ban ong ba kiseng halang lani kiri upat ba jong kajela kim don hok ban check kot check sla khamtam ya kini kibar jela ti hadin mengilai i tu kajingja kidkhot jong kaseng tu kasengi kilakhang tala ya ka tu ka factory lani ka jaka trikam ndrei kai ka ba ngilayo jingtep pat mendin kasengi nakaliang jong kibor pulit jong Kariboy district kilalet ban penpat ya kata katala bat la ailat lani la IT biang ni kini ka jaka trikam hau ni ubar jela ban penyak biang ni kini kam kani ka jingle jong kibor pulit jong Kariboy district bat kumju ru jong new barjela ban khayi ban pateng hakani ka hakpo ka uput trikam jong ka Khasi Hills Autonomous District Council kalong bean namar ka kalong kalalong bean bat persya ya ka regulation jong ka khnais pak san pusau ka regulation ka trading by non-tribal regulation ka khnais pak san pusau ka krensyai hapok ka section lai boong ba kinu non-tribal ki bakwa ban le business ki hap ban yo ya ka trading license nang ni na po district council ka jingwan ka jong i ban kendu yo iam trade haringkat ka jingdon lang ki officer jong ka trade department bukum juru na po enforcement kalong ban keli syai la ka district council kala ai ni am ya kata ka trading license yo new bril lang ba ka jing kendu ka jong i mtang singi ngilatip da ko basay ba ka trading license jong kani ka company lani jong kani ka jaka trikam omsiam la renew nadu ubanai basaw ya ka balakut teka jingkali ka bami kalong bakum no pat uni ubri ula ban tre kani ka business lani ban ran kani ka business hadu kani khlepman teka ka bangi labu ka jing dawa khmat jong iam trade kalong ba ka district council kadai ban pen i la ka jong ka bor ka kum bala pen kubor ka leng ba ka anjo ka khnais pak san sa teka jingwan ka jong i bani kendu iam mani ka singi kalong ba ngin pen bor ka district council ya ka trade department baka day ban lek hang talano daga district council ya kani ka chaka bala daga district council kamla ban pentrikam ya kibor
kat kum balapun kuk buar ki kam don jingmut bangindon ya kan ya ki HDC hang ni hapo nong bak shalong kam don jingmut bangindon ya kan district council ka ba omla ban penteri kam tang ya ki an ki ba makahi kala thang tena kaliang jo yam treat ula kubur ba ka district council kan sale ke badon kam ula panpor yang nangi ban aipor ya ka district council ban study ki kot kisla namar kumboloong ba ka don ga jeruat habaidi ba ka jinglong try ya kan ga jaka but halor kata kanong rim ka district council kam shimla renew ka training license rengi kren dak basang yong bangim tuk manu bolong try ne manu bomlong try kini jaka ka concern ka jongi ka dei be ba uniu briu uniu dukhar uptrikam hang ni ka jela ka jongi hapo uput usam jong hasil autonomous council claim ka training license balada fitrikam claim ka training license ka umut ba ka district council ka ban sis ka ban khang tala ya kani ka jaka trikam tingi hadin ka jinge kren nakaliang jong IM3 ulapan po ring isitayo ba un study ba ka legal department kan pet ya kita ikut kisla bat hadin kata kin sa pentip yang ika ka baki kita benle bat nakaliang jong aseng ngila keren na ka basay kung mangiong mene baka jaka bangin let ban khang tala sa sisin pat ya ka factory kan bahar yang bangin wan ban khang tala ya ka district council ba umdan kam ban bu officer umdan kam ban bu department hang ni namar kam don jingmut kung mga OIP ban don district council labatang ki an ki ba pisna pimla ban petrikam kata kali gajingnya keren kabangilai keren hapeng jongi bat UIM treat haringkat bat ki officer tingin pet ya kata kasitayo kaban nakaliang jongki gi ong ban pet ya ki kot kisla hadin kata nakaliang jo kasengin sa shim kara ke kabangi dai ban le habai dai kene kam jo kating factory la ni ni ubrio ubar jela ubat trikam kene hak hopo ukut sam jo kadis council claim ki kot kisla go biang kata claim ka training license nang ni na pot dis council Hakasi balang jong katayo kakan hon jong kinas kalalet yakan do ya menteri ka kwat ka khya ka kong amprin lingdo ha ka ba kila dawa badai ban pensange no ya kijing thungkam contractual yakinas bat ban thungkam pura ben ha ki hospital sarkar ka kunhon jong kinas ki batray contractual ha ki hospital sarkar bat kinas ki batray ki hospital jong ki roshimet Aga arpusau terik unaitung arajar arpusau kilalit bani kendo ika menteri ketenat kakot kakya ke Sarkar Meghalaya i Dr. Amprin Lingdo. Naga benta ban pensngau ki jingdawa ki bagan top ban pensange ano ban thungkam contractual ki nurse bat bantau dengan pos regular hagi hospital Sarkar. Habakran ni gelat patai kubor uba alur step nongrum. Beliau tu bahadian manakaliang ketenat finance haka praterik unaitung kalapan mi agajing penmena ban penlong ya ke eksamen latkam naga benta ki laispa arpusan teligi kam contractual nurse haki jaka sumar haka jela. Kumta ka kenhuan jeng nurse kilawan bandawa ban pensange no agajing thungkam kontrak ya ki nurse bat bantau no ki permanent post naga benta ki staff nurse. Uli itu bahkan ikajing kendo nak liang kisamla kibla trainers kila menjur lang bagi eksamen kaban sepenlong dak bentagi lais pa arpsan teli ki post contractual nurse kan yat bet kum balabo ndre kene ka kam kadai ban long kat kum ka kontrak kata nak benta khatwai benai barka sarkar kam dai ban penjalan shu ekene ka kam bag sarkar kadai ban thau no dak permanent post nak bentagi staff nurse Ula benrap ru bagi jeng bamla jong sarkar jela ban penmi ke permanent post naga bentagi staff nurse ke bujung ki samla ki batrai nurse namar karta jong ki ru klanang yat kum takan bujung ki ban wat kambyang bar ki babun ki batrai permanent ru ki myo ban ki kerdan nalor kani ki samla ki lepen sngoru halor ka jeng penjelan ni karta bantrai ha ke ban liang ke menteri kelong bahkan hab benyatai seniswa bat barok ki brio ki beren benta ha kani ka kam Hakabai de baka recent recruitment kumbang ilalai bakan ya di kumtu kumbaga day ban ya kata kalau laispa arpusan teli ki contractual nurses kiba strictly kiba ki nakaliang jong ka finance department kila sanction ya ki post nakabenta ya kabakin tray hapo ki FRU HDUs PIKU OT bat kumta tertel kiba ka state government kala plate mai hakini kisnam te kumta nakaliang jungi ila sha be bakatuka bakituki post kinya bakatuka exam kanya de kumbaga long kumbakila advertise ka praterik jong banai benyo but hendrei kawai ka jingkar pat jungi baka jingdawa jungi nakaliang jungi ka long ba ya kitu ki post kiba laispa arpusan teli bakila aipor haduk khatbei benai bakin terai tang haduk khatbei benai kata ka contractual ka batang haduk khatbei benai kemod ya katuka ya kani ka kam kimdei ban extension hadien joka khatbei benai hande bikin jale ya ka bakin recruit daki permanent staff
lane da regular post na ka benta jongki namar kani ka pensitom ka penjenjari ngi kum nurse lada ki recruit lada ki extend kamut kanum mi post kanum don ki post lane kinum la ban generate ki permanent post ru lada ki continue be ya ka contractual te kum ta na kalyang jungi ngi karpat ba ya ka government bahkan ya le ya ka ban create ya ki post hakaba ya dai bat kini ki laispa arkusan teli kenang ban bangi kum kini ki nurse ki balajan kut karta heb kamlu bakin yo ay kaban apply dah kabaya dai baka age relaxation ko bangila mention ha kanika last meeting jungi ka khat kendai tadi ya katu ki ang ngin haban le debate shwa ngin haban ya keren baki several NGOs te ya kani ngin sa sort out later te ya kabamentahi kamot ni ya kani ka age relaxation kamot kala shu sakot de kuntu kumakalong te but ha kabaya dai but ka post ka permanent post kilakular ba ya ka regular post kin advertise no by the end of July then by first week of August bakin advertise no kita ki post kabalong 164 regular post jongki staff nurse but 68 regular post jongki ANM but nalur kata ngilayo alo kabanya keren hakabaya day bat ka bat kini ki ayu bat kini ki bat ka ching refund ya ka visa ya ka to ka exam fees dah hakabaya day bat ka to te nakaliang jong i ang ba naman man ki exam ni hapan sewe ka visa te kinumla shu e kaban refund te hakabaya day bat ngiru ngimla ban force ka government pakan refund te kumta nakaliang jungi ngikarpat ba kani kalong kum ka examination fee bangi shet you bangi shet submit apo school lay untuk te kaniro kanya bi kumta hi kamut once bakla siyo kamut kumla shu ban refund Namar ke jing sneu shaba palat pot jong ke surok weiloi balat umpung hakasin saja jong ke tayo ke baladam ke hinyau trap National Youth Front Southern Border Area kala lum lang ye ke jing lang bat kesenjuk kali kamai baper bat kala shem ye ke rai ban penlong da ke jing lang pat ba hayo balat bat mausen ram bat ban penjur ye ke jing yakhi nang ne shakmat Kahnyo trap National Youth Front Southern Border Area po ke jingalam ubak kelang thongni Presiden da kejing sokya halor kejing snio pelat surok weiloi balat umpung hak arpu trek unaitung arajar arpusau kelalum ya kejingalang ki Association kali kamai boper kentup eka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association Central Body ke MCTO bat DA Southwest Mawson Ram Tourist Association, ke South Semper Tourist Association, kalau ba Tourist Association ki try bus kamai bat katuk ani ki kali jengkiro shimet. Uba kalang thong ni habakran ni kelak patai kubor ule thu bahadin ke jingelang ke seng lembat ki association baper. Dago be ke sur klarai bakin sepenlong da ke jingelang pat ba hayo balat pada Mawson Ram bat ule thu ru ba ke seng nang ni shakamat kan sepenjur syo ke jingeki lara ke sarkar kam sngap ban penbahan ni penhe noi kesurok na weiloi shudu umpung ke bagi pat ba kena than kilamat jeng ye daki pau snam ki ba jeng kerana kena kesini kilong President Secretary jangka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association ba Moslanda bat ba Peter Marbanyang President ke South Semper Tourist Association ba Baniwel Wanyang President ke Mawson Ram Tourist Association ba Esnong Siet bat unong ilam jangka MCTO and DA Southwest ba Planda Thongni nanti kejongi ti hakabide bat kani ka bentang sengoban ong nagleng jongi kum ka South Semper Tourist Taxi Association ni ai ke jing kersan ke bapura naga benta kani ka seng ya ka ba kala simkhia habide bat kani ka mat ya lor jongi ke jing sniu jongi ke surok ti nomor kata nagleng jongi ni kum ki driver ni kendu sibun ki jing habide bat kani surok Hendrai ngi sutunat sibun pat ba kani ka seng trimon subha na kabalong ka wain na kani ka dong ka thain ka jungi ka bala sim ya ka jing kitli bat ka bala sim ya ka la ka jing ka manda ka sim jong ka jing sukya kala sim ya kani ka rai ban pensngau ha ka government ya ka ba kan pet lem kan nyaulam ya kani ka srok ha ka bide ba kani ka dong ka thain ka jungi lamba juga ni ka jing kendu ka don ka resolution ka ba ngil sim but ke resolution ka ba ngiliyo ek ban shim
kadai kawai pat kata kalong ban penlong ya ki public meeting hagi artili ki jaka hagi artili ki jakayo pat kata kadai apo balat bat apo mau senram bat kabar ke resolution kalong ba ki jeki ki ba nangni sakmat ya kabakum kaseng kan seshim kijiki kibujur nakamta ban pun urlang bat kamtam ya ban pun semua sa sorkar nagleng jong ki asen beper ki lapan pau ya kijing ai kiti karyang kiti kamuan nakamta banginyo ya ka jing anut namta ka bakamian kabakta ya upait lang jong kani ka dong kathan nadu ubarit hadu ubakra hadu bahe ki kata gadi kita gadi artili ki resolution ki nakleng jongi kamde ba kandon tanggung gani ki kando ba menta gin sadon susu ki kando bat kata kalong ba gin seshim ki senjam ki ba tenge kumangala krisman nakamta ban pun urlong ya kini ki rawa ke jongi nakaleng jongi kum ka truck owners Meghalaya Commercial Truck Owners and Driver Association. Di ay kajing kersan ka ba pura ya ka kani ka mat ka bala shim da ka HNYF jong kani ka time. Ti kajing ay jing kersan jongi ya ka seng HNYF kamde na kanu ka benta. Nakaleng jongi kung ka asyan ngimdon kanta ka benta baongin persya sorka. Henry kajing kersan kajungi kolong ba kadai namta kajing kta bat kajing wanra kajing bahan namta pai ba ye namarngi ni kajing syam jungi kum ki try trok kum kinoyalam jong kini ki trok association habas niu ka surok kan kta yu pai ba namar ba ladangi kit bun ya kamar kataru kan sawanra kajing ya ki kali jungi bat kawanra kajing yu pai ba ubadan sedikit tan ba kasurok kalong kapas niu bat lada ngikit kendiat mo lada ngikit underload lada ngiwan kit seni kitan gini kamut ba ya ka baikit kamut ngihapat penkiu tendang ila penkiu mangi kum kita try trok bat kinong ya trok ya ka baikit jingkit ya jinun kam jingi pai ba seni bakut kan keta na ki pai ba bat ya ka ga ba kin hapsiu ya ka dor kin hapsiu ki pai ba ya kani ka wei kan sawan kan ra kajing nam to pai ba halor kani ka nongrim na kalian ngajongi kum ka association ngiwan man kersan ya ka ba nakaliang jong ka kunhun HNF kala shim ya kani kaman bat nakaliang ka jong ngiru ngi hadin balada ngi lade ya kren bale ya tai ya thir sani bha bat ka seng HNF bat hoy hakini ki sngi balada nakaliang ki kali ki jongi ha ki kit jingkit ki la kit hapkit palatput lada ngimkit palatput kamut ba kan onra ka jing yang ikum ki try kali namar ba ka jakaru kala jangai telada ngishim ya ka bai kali tang khendiat kamut kawan ra ka jing ya ki kali ki jongi tenrai hadin bang iladap ka jing alang bat kino alam jong ka HNF na kaliang jongi kum ka association ngala ya menjur na du menta ka sengi bagi kali jongi ha ba ki kit jingkit sya kini ki jaka aba ka surok kadang sni gum ni ngila ya rai ba nginum kit palat put syu ngin kit no ya ka jingkit ka jongi ka balong hapo ya ka ton ka bala abu da ka sorkar bat nakaliang ka jongi ru ngila kada ka mengirai kumni kawan ra ka jing singan ya ndai tang surok ndai kawan ra ka jing singan ya ki ba ki bayat langba ka ni ka lenti kum shibanta ban pet bat ban tip ya ka jing long jing man jong kishna trikam ka Khasi Hills Autonomous District Council KHEDC akasngi hatma jai jong ka tayo u Deputy Chief Executive Member ka KHEDC ulale jurep ya ka Ribhoi District bat la sham ba ka jing don kinong trai ka dang duna bha bat dang don kam ban pen klan shu Deputy Chief Executive Member ka KHEDC uba pencingan NCM rengkat bat ki officer aka arpu arterik munaitong arajar arpusau ulalet sya ka district Ribhoi banjurip kitna terikam jang district council nongpo berkumjuru ika jaka terikam kayeng syari jang district council kabala peniar ka snat ka KHEDC ha ka snam ka balalet
Na kebenta ban age jing syakri sikipat ba akan ke district. Habagran gilat patai kubor uba pencengan NCM uleh tu bagi jingwan jengu syaka district council nongpo kalong manjure bagi yang syari jang district council kumbaga ki HDC kila peniar ya ga jing terekam bad boru ya yang syari district council hamana ke district na kebenta ban pensuk bad ban penjan ke jing terekam sikipat ba. Bad akhirnya ke jing jurep na kaliang uba pencengan NCM ulalap bagi nong tre gidang duna bad dan kam banang penklan cucuk ginong tre yang ke tenan. Uleh tu bahadian balayo benekaran bat ka magistrate jangka district council court sanongpo na kaliang jongu ulalap bahado menta kidon kombalai sepatli ki mokot rumah ki yang syari jangka ki HDC hanongpo balla kumno la don kam banang penklanya kerkom trekam daga bapen buan ya kinong tre nadok ki computer assistant ki LDA ki bench assistant bat ki bagi Ulo ru bahadian kan ke jing jurep lalap ikan ke jaka kebedan ke district council ladon kam ban penpai kan ado ke jingkiar ki kenro asau dong jongka bat kumjuk ki yen ke belarem ladon kam ban penbahano eki kenang ban yok ban pentrekam na ke benta ke jingi acaprang ki kam jong ke district council kajingwan pejungan angkat ki officer mentaka sini hangnya nungpo kan office kali nam tagi lai tadi di benta panungkong kali sepangka court apa kung bakit ya din bangla bu ya ko court yung magistrate aman lagi district ke kota idon kam la kumung ban senten la kanyi day berka manpower staff itu ko kanyi day berka infrastructure de ngi soto ko kanyi gundu badi kong badi magistrate iman dan kam susu ban penklanya ka manpower komputer operator LD badi bencistan berdui di staff nomor ko bakit ko ba kunjungi kebun kami iba pun kikisis ko nang niya ay ni itong atang kita lay spa di sekitar kaya dun kami ban kampen bahay kan sure bakaman tawa hoy adin bagajing penkelay ka si RPC siya ka BNSS IPC sa siya ka BNS dasi ko pun ki tagi long confusion kay kabukudi kakam jungi kalong adin baka government nang ba unut gobernur la notify ban Menteri kami ka BNSS badi ka BNS nakling ko dungi kis banang ni sa kaman mission bay takini gi anji batin mai hoy gumba along ni ya forest lu ilawan pet don building giba ni mira don kam shu ay don kam ban remove iki ban demolish iki tapi kan ni sara sa ka police department ban ko ni batki don kam ni building ni Panginoon kam giwi infrastruktur nam ta kaput nam ta ka kanika business tax wan ni kabang itu kam ban renovate ban penma kan ba gadiannya in pasim dikhen asim dikesmen bat sam le bahag di sini bangin yo ya ban le bahag ni kanika compound ni ru ka ban kam ni ban improve ban pemadan nam ta gi fencing Jika man dingin taski long nam taban pek lang tra bikin biang jong ini kami silang ni. Namar ka jing mat jing e jing kinong di yiki jhor ki chhab na ka jing shalom khachana ka Meghalaya Traders Fresh Vegetables and Ginger Association rengkat bat ka seng Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKGJP aga sing hat majai kelale yakendu ya ka menteri ka rep karyang ka kong amperin lengdo ban pensngau yiki jing e ka baki mat na ka jing shalom khachana haki way bridge ki badon hakajalla Kinong yalam ka Meghalaya Traders Fresh Vegetables and Ginger Association rengkat kajing senran lang kinong yalam ka FKGJP. Haka arpu arterik unaitung arajar arpusau kilawan bani kendo ika menteri ketenat karab karyang kajela i Dr. Amperin Lengdo. Ban pensnau kajing halor kajing nom kajna palat ki Weybridge ki badan hakajela. Haba kran ikilat patai kubor uba Brista Motho President ka Association ulang bakane kajing shalom kajna palat puat haki Weybridge. Kabala jala slam Bat nakaliang association kilawan ru ban pensngau ho sembot menteri rang ba kajela. Bat nakane kajing kendo nakaliang sembot menteri rang ba kajela ula betha ban pensange no ya kane kajing lum khajna hanrei hadu menta kadang ya chaprang ben. Ule thu ba kane kajing kendo nakaliang ka menteri kalakular ban chimkhia haga bakan skot kajing elang bat ki officer ketenat transport ketenat karep karyang ketenat marketing bat DIG bani kran lor kani. Uba Motho ula keno bagi Weybridge ki badan hakathan umling, kle terci, rata cera,
Kijubat bagi kali kijur badawa syahajar tengka lani tam kepisa da kebakit tam yujur bat gijusya ban penyang slam mengenai kejaka bat kania kalakta ekapor ban penpoi ujur syabar kejela bat kawan ra kejing donong ya kinong kayi na kejela Abdi kenika jing lum kecina po Webridge tentang semua kisah pendik bagi Webridge dan kalian dikti siam lada banyak transport pong ba undai syu perung undai syu banai kapa kecing teng ta kadang teng lum kecina kali kit marat apa Webridge dan kalian jadi minta ba kalian dikti siam lada macam ni kendu buat minta chat kerja dengan kendu taksi buat kalian juga bentak kita dikeren di pun ba ki bentar beda bentar kan segi pun ba cuki nongki bentar kalian juga keluar ini ba sebelum juga transport department juga agriculture marketing DIG sebelum ini kalian segi buat adin kita sabun yang paling ini tanah kalian juga ingin suka kita buat increment bagi increment masih so again kenapa kayak kecil pendik nam tak kinokhi kolong tak kimarat kita banyak pun Ray cibun pak cing siap pendik kita kata bagi cuker nam porsi kenik bentar lihat kita ke cingkren gaya cingkren mereka kampukan lagi ya kecil pendik yang terketahui bahwa buat cenderung taksi beri increment bagi kelong siso Da kejing sokya halo kejing bom sohun ki bahaying bahasem ya kejing yap kesamla puli hasilong politeknik kinong yalam seng phalang hakasngi hat majai jong katayo gilale ya kendu ya ke deputy commissioner jong ki East Khasi Hills bandawa thung ya ka magisterial inquiry ban toket banya halo kete kejing klat jong kesamla puli ya gani ka kenhuan ki seng phalang ka bakentup ya ke FKGGP bat ke FAF hapo ka jingala mo vice president ke FKGGP uba kit boglang nongplang kilalit ban IT ka dokha sa deputy commissioner ke district East Khasi Hills ikong RM Korba ha ka office trikam jong i ha kanong ba shillong habe kiran bikinong pathai kubor uba kit boglang ulong ba ka jingla ikendo jong ki ya ka deputy commissioner ka dehadian bagalawan ka jingkarpa ni bahayang jong kasamla daina dimre CH marak kabla klat akan rutrik ujemang arjar opsau Kaba puli 4th semester ha politeknik namar kejing bom hune ka kaipot jong ka postmortem bat kidan ne kejing suba badan e helendat uli tho bah kejing kendo ba deputy commissioner kala ai kejing kular banle ka magisterial inquiry bat kan chimkhia ban petelun chakhamat ka kam uba kit boklang ulong ba kejing wan chimkhia seng balang ka ne ka benta ka dei benerap ka ne ka long yeng ba kan yo kejing bishar ka bahok halo kejing yap jong ne ka samla puli hadin kejing kerpat nak liang jugi baying jangkoi kena samla puli wala dak coklat hauni ka santrik akan rutrik jumie wala tip kopteng gumi liat daina dimri siat semarak wala klat antai po politeknik apo idi kena puli ka fourth semester tigat kum ga jingsiam jugi bahieng ki ongba kim simlahun satia ka postmortem report pat kidan ka jing subas niu ka basal ndak tinggi nak liang keseng hadian mengilai osngowi ke jing jing nam jing di bahieng ki bala pentip ikinong elam jing ispo garhels ti nak liang jok seng isno bakal di kamram jungi begini kendu iki bor ibri khmi khanang ba kinle ya ke ibodon kam tikat kum ke jing kendu jungi bi DC mtasngi tolong ba nak liang jungi nak pular ba le ka magisterial inquiry pat henrei haban ya itu kat kum kendon juga an namar ba ka jurisdiction ka wai pher ban le nang ni pat sati ispo tura nak liang jong department ke sei pendek henrei ka magisterial inquiry operation ni nak liang jong EDC jong East Khasi Hills la pular ban jimkia bat ban pentulun ni kene kam sakmat bat ka ba ar ka ban nilai keren EDC kene ka janmit ko mata kalong ba hadian bingilai i bukum kini jingja gidan te ka pelong ni kum ka seng ban bu ke jingkeli bakat kita ki hostel ki bodan kini ki jaka kuli ko per khamtam ki hostel sinrang de ba khamtam e ki hostel kentai kidei bandan yang CCTV di hendai kat gam bagi lap aku tu sengi kolong ba kat kum gejing itu jugi bahieng bat ki perlok jungi po Garhils ki ong hadian kulalek jak de jaka ba isa ini samla puli bal khalat no ka CCTV ru kamdan te kum kini ki berkhaj ngang sengoba nak liang dak seng ibu gejing kentu ya ka sorkar ba kum kini ki jaka puli di bandan ba kini ki CCTV khara makan long pen kan sengan ya ka kitu ki samla puli ba sa antu bat lada gidan kinu nu gejing bakala ni gejing bombet biang hang netai nila ban yo kan kita jing sia ban persaki lara kalong hakno no kamro kemudian napa kam hakam ya jing samla puli kemudian hakini kita ni jongi
kum shibanta banyale ban shimkhya ban penbiang ya ko umbam umdi yikipat ba hakasing thodi jong kata yo baladem UMLA ka Maukerwat constituency uba Renik Ton Lingdo Tongkhar ulale jurep ya ka jing pentre ya ka Greater Maukerwat Combined Water Supply Scheme hakasnong mountain bat ya ka Greater Mausau Combined Water Supply Scheme kabadon hakasnong light lausnai bat ya ka dam hakasnong wasit ha Southwest Khasi Hills district. MLA ke Maukerwat constituency uba Renek Ton Lingdo Tongkhar rengkat kejingan lang uba kia nong besau UEE ke PHE division ba ai karbudan SDO bat ki GE hakakat kendai terik u naitung arajar arbusau klelit banhiar balik jerep kejing pentre ke Greater Maukerwat Combined Water Supply Scheme hakasnong mountain kumjo ya ke Greater Mausau Combined Water Supply Scheme hakasnong light lausnai bat yakadam hakasnong wasiat yak district Southwest Khasi Hills. Hagani kejengit jurep uba Renek Ton Lingdo Tongkhar kumunong mikmat ulapan pau kejeng kemen ke bakrau bani i bagajeng pentre yak Greater Maukerwat bat ka Mausau Combined Water Supply Scheme bat yakadam ba kalaya chaprang ba kejeng tre gladap kumbah nyopo nakasispa. Uba Renek Ton Lingdo Tongkhar ulai kublai kerpangru iki engineer nadu EE SDO bat iki GE kibala shimkhya ban bot dia nakakam aku juga por lukar paru kontraktor bikin pendap nok loy kat bala ke jeng tray ke berangsa kanang bikin nak ban pendap ka ha ke por ke bobiang isuk ban meritu bangi idon ke jeng kerman ha ke bangi phaya ke progress jo ke jeng tray isko ban ai kublai kerpang ki officers ki bala tray shit ki bala ya tray kia kam tam extreme engineer barangwan thamai ha ke revision jengi de la shimkhya ba ban follow up ke ke jeng tray ban ya coordinate berki contractors te baro na du engineer SDO ki JE bar khot ki bali shim khia ki kam UI ki ya chakmat ki don ki item kam tam ki snong ki CWR ki snong ki bobon ki la yadap ai ki bali shibun ai ki contractor ki baret bar ki bakam kraw ki bala shim khia hadu kata kata ki kam ha ka ba ki ya tre takwa bani thu pajba ba ki sha ka ki jing tre ngila shim ya ka res rangkat bar ka jing sngo ret men sim nangkong namar ngila yale persyak kendiat ya technical advice haka bangile yok sanction ya kene ka scheme kene ka Maukerwat Greater Water Supply Scheme kumba san phukundai kror la jan riu phukror ka bah ka sisya ka kum ka proposal kalong ba ka wei ka kam ka wei ka project de ban alot ha wei contractor bat ka jing ka advice ka technical advice kalong de ban ai contractor ka khamla ki contractor ka don ka capacity ban trei ki kam ki bah ya ko kum kine te henrei hakajing perkat nam tak interest jong ki bobon ki balang ki kontraktor ki baret ki kontraktor jongi ki traisnong ki trajaka na sini ngila shim ya ka risk ka bala banong ka big risk ka por ka bangila perkat ba ka ban split ya kam khnang bani yo kam ki bobon balang yeso kemen hadu kata-kata ngam sipoi perkat ba hadu kata-kata ya kata step ka bangishim bakan penpoi bungut buntli ki bo order hajaka ban ai tang ka wei ki bo order engineer lai tu yang akum ba arspa andrew phau tam ye ki work order la yo ban issue na kam ta kan project ya ke bangi sukman hadu kata-kata hadu katno phungut kado spa ngut ki kontraktor ki la yo kam na kan ka way ka project ngala kli na ki engineer sakatno ye ka por ka barang kaman pendap ikini ki la kmi lenti bala kuru punol long ka bala ki kmi lenti kontraktor barok bala ki la pendap hapo jo benai Disember lane lada omla aru lese hadu benai March Henry karang don kedak ni keli bakrau bar kata kalong bahaduk mentang empat syai la ka JJM kan extend em haduk kata kapor ka badon kam ki kontraktor jengi lada jia ka JJM ka extend ya kata kapor na keleng ka sarkar India ka extend ya kapor ki kontraktor jengi kinom face problem ya ka payment Henry lada jia kumno ka ministry kam extension ya kapor kan dei ka burden ka bakrau ya ka state government jengi ban siu ya kata ki bill jeng kontraktor te ki kapat jenga kalong lada long ka bala ngam tiap kat ki barang lak ban lek bakin persyang ban pendep kat ya ka balak ban lek maksimum hapo jo benai akos ngira don batas si benai tam tiladang don ki ba ki kontraktor ki balak kan long ka bah hadu kata-kata ban target ban pendep ha benai akos ki balak la de bamla maksimum kan ki bakilak ban lek ban pendep ha benai akos kenang ban na keleng department kan yo ban clear ya ki bill kat ki bakilak ban clear hapo jo benai akos bat hadin nang ta hoat na keleng sarkar ki pilati bangin ya khun ya kata ngin ya persyang kadika genuine need ban yo extension ikmi dan tiru baka ministry kanang ai extension ringim la ban sim ya kata for granted bakan long back nomor rejia kamlong
kajing kia kan hap haka kli jong ka state government bat jong ki kontraktor ki ban hap up ikata ka bisa ka ban yo na ka state phone khendiat kan bu jing kontraktor jongi tegane gede ki pat jonga ya baro nga sukmen ban i bigi skim kala ya chakmat ki JJM kidang pon hamala kisnong nga kerpat ki kontraktor baro bat ki jing trelang jong ki officer bat jong ki snong ru bagi sim kia bagi persang ban pendep ya baro ki kam ki balas dang ha ka por ka biangkat ki bala ban pendep state kata karang bah Daka jing songkia halor ke jing bom care ke MEEPDCL Mokerwat Division ya ke transformer hakasi hat majai jong kata yo ka Hinyo Trap Youth Council Mautau pada area unit kalalet ujor hau deputy commissioner ke Southwest Khasi Hills District uba ti lingwa bantuklar mardor na kabanta ke jing sengan jong ki pat ba katan Keseng Hinyo Trap Youth Council Mautau pada area unit apok jing elam u Boniface Shangpliang president but Wellman Karlingyong secretary hak arpulai trek unaitung arajar arpusau kilalit ban ujor ho ba tilengwa u deputy commissioner ke district Southwest Khasi Hills halor ke jingle kuman jokatnat MEPDCL Mokerwat division ban care ya baro ke transformer hakatan Mautau pada ke district Southwest Khasi Hills ka keseng labon senam menta kladawa keseng habai kran biklap tai kubor lengba u Wellman Karlingyong Leto bahadian makaseng kali yo jing ujor ni pat ba lo jing don jing transformer kisnong gitau kibla shu e rang hang klam daker blawan ra jing bam singan ki pat ba kham tam ya ki kanaret bar ki jingri kaseng da jing sokya bonsien gele dawan ko office MEPDCL bat boro da jing tho badi ban ker no yakini ki transformer ndai kini ko office kam shimla ngap hadu menta Shosho uleto ru bagi senam arajar kat pra arajar kat kendai we kena ula doe la kejing em tang namar kejing nek torti jong office bat kejing mamker ya u transformer ulong ru bakalong ke ke besnosi baladan kejing ja ke bayak brio kene ke office kajuan banker wot ndai la daja ba om yap brio ka ai daw ba om dan pisa bat ula bandrap ru ba imat kene ke office ka abet hadu banadan bayak brio bagas sashim kia ya kakam namar kene kejing mamker fencing ya kita semua kalabu jingma yaki paiban susnong kamtam yaki kenarip kaladon du kajing dia hakisnem kinolai kalab bandai arja kapra kendai ba nakrion jungi kum ka dong katan mot pada area unit ngiladu no ya kamsim makordor jung we kuna tangna kane kadau jong kajing bom care fencing jong kate katnak sambording kenadu to kopor nakrion jungi ngilapha jing to hau SDO beripay jaga tenak sambording man care fencing lu dia baru kaki di transformer habaro jong kisnong di badon habo te tan mot pada area jungi lalu kita kisna arajar kapra terter ngina bu jong tho bandawa ban le ekta reng ni iba injumi i gano kesenjam nak liang jong ki bakin care fencing di transformer nah kini kiniat benai lu ngal phat yang kejing pen mau reng na sutu bakta kejing phat jungi kamsim la pois kono no ka thong simkia tekal penuh ni minta kesini bangina haban leit ban ada kejing tho hau deputy commissioner jong ka district jungi badai utri du jong ka district kajing leit bu jungi kejing tho long bangin kepan lu baun tukala mena kam baun tha yakni office badai ban samurding bakin ker sana lu dia bak khoi transformer tedeh lalu tak ngorim ni leit kenu yu deputy commissioner dengan sukman tak kejing kenu jungi kalau don kejing keren coba lah slam hi dia nak liang juru la kubur ya kana bahwa nomor kalong ke basusi la radon kejing dia ke bayam preu miu i ba ki kloi kini ki nak office ban care fencing rel dom yam preu kumut ba ki ong hana bom don bisa te kalong ke basusi kan kalong ke maki apa du daya preu sa care fencing Desa Tangnorim ni lawan ban but sunan lagi tak audit komisioner. Kinoyalam Hinyo Trap Youth Council HYC Bhoirambong Circle bar Hinyo Trap Integrated Territorial Organization hito Bhoirambong Circle hakasi balang jong kata yau kilalet yakendu yau BDO jong ke Bhoirambong CNRD block ban but din yakijing persya jong ki bantai yak resort harut kawa inshi Haribhoi district. Kinong yalam jong ki art ligi seng di bakentup yak HYC Bhoirambong Circle bat kaseng hito Bhoirambong Circle hak arp sautrik unaitung arjar arpusau kilalit bani kendo yo video jong Bhoirambong CNRD block ba pi mukim hak office trekam jong u
Kani kejing kenduk jo kini ki artli ki kenhon kalong kum kejing buat dia ni ki mat halor kejing persya kejing temu jung terai jong kejaka ban snai ke resort harut kawa inchi kabade kawa kabadan hamar kap puat kasnong boy rembong lom so piang bat ka boy rembong lom dat kla la ban kedo hang ni bah ka arpo trek ujemang ka HYC boy rembong circle lambat ka hito boy rembong lalit ban jurep ikane kejing tei ke resort harut kawa inchi Hagba kalami ru kejing dawan akal yang keseng lembat gipat ba nu try jong ni kejaka bu de ben pensang nomor dor kene kejing tei ke resort. Namar kejing le bamsut nyau du try jaka. Haga arp sau trik ujel liau arjar arpusau nagilang ginong elam jong ni art ligi seng gilalet ban bu senan ka dorkas hag office u deputy commissioner ke district Riboy. Ben ujor persya u try jong ni kejaka. Haga ban kaliang ke office jong deputy commissioner kelukular ban sapa igi majestor ban jurep igi kejaka. Hendrai kala sateng bat klemderan kanu kajing shimkia. Bat kumta gini giseng gilalit bende kendo yau video jong ke rembong CNRD blog. Haba kerani kilat patai kubor uteng shan makri presiden ke HYC boy rembong bat Samuel Heng. Ulia tu ba kajing lit bende kendo yau video jong ke boy rembong kadai halor ban bot dien. Nak office jong video halo kajing ujor persya kajing tei ke belong persya ki kendon an bat kebala ru ban kta ya kawa keberan markap bagane kejaka. Kini kinong yalam kilapan pa kejing sngongo alor kejing kular bana kaliang ke office video ken seshim kia ya kene kam. Shosho kilo ongru bana kaliang jongki kini persya kejing tei kene resort halor kene ke pot wa jong kawa inchi namar kene kala banwan ra kejing do nong ikipat ba nong shok snong. Hadin kejing kendo yo video kene ki art ligi seng kila letpat banjurip biang ya kene kejaka rengkat kejing dan lang kipat ba nong shok snong bat kinong yalam snong jong ka boy rembong lum so piang. Hagani kejing let jurep nalor kini ki arngut kinong yalam lasen ran lang dorang ba asnong kasnong lum so piang ba Hercules shooting bat kiwe. Kamay mariang kabala ai sobha do blay kaba ublay ula bu la thau kumne halor kata dau bat ka anyru ka penskam ba kumno kano kajing te kalong sanpo meter na po kawa kajing jingai jongka te na kaliang kajung ngiyang ha kanong rem ban penek pensa ban penskam ya ka kajing ai sobha kajong ublay ban penek pensa ya kajing long ka mariang kumbang yui kawa lensi kadai kawa kabahep ha agi por ke bamenswa tingi i buki jaka shikini ke jaka kajungi kadai ke jaka ka bajur house lab lada pen kemplat ya kanai ka kawa lensi kumbang yui kajing kenro angtu kala di sebak kala penrit sabab pelat bat lada jur lab kawan kajing slay hakilenti kesengkin isurok kabu kajing jenjar kabu kajing hadin habut tebat kawai kajing so diaw hang jongi kalong ba uni utrai jaka ultei ya kawai ka sabtitang kapan kana marsenda bat kane kawa kaba jengai tangsin siro ka jan ba de halor kani kanong rem bat kini ka daw daga liang jongi bat daga liang dong hi dong song snong ni dawa bat ba kane hi ka jingtei kadai ban sange bat bakas ngigerpar ro ya kadisi bat i ya ka office jong DC ko Riboy bat video ba inde ban pensang ba ya ka jingtei ya ka jinge ka jongki ka dehi ka jinge jong parado pasnam kumta ngi ban ka daw ngi kwa makani ka kandu kan damno kan long ka jaklia ka jabai na sala sisngi kumang ila daput krenteng kani ka dehi ka benta ka ba long ka ba ta sisa ha ka imlang salang ka bam ko umdi ka badan kamtam khamat kena ta ka daw ngiru perskam ya ka ba ngila ayat bersikata kumbang yuk kubur hakani kesengi dan kam kalong ba misalnya hai officer video hangtai bang ngila on kenduk menta ke basung penat ai ku blai kerpang i nakadaw ka ba iru ila shim ka jing ke khli ban shim bai kat kum kata ka jing tha jong ki bor bahalor ban pendep ya ka an ka ba hok bat kani ka jaka ka ba ni utrai jaka ula te bi an hangne te kumta nakaliang jongi ni singo ban ai ku blai kerpang ya ki nong song sinong jong gane ka dong khap mara kenang ba kidang la ban pendep ya ka kam ka basa ka ka ba ki yang ngi long ka jingjok na bagong balada kano ka ay ka bagi impose kani ban long lot ya ba ka ide tang yang ada ka ide tang yang kamut ki bisnis tang yang sila lada ka ide long ya baro khoi kum kani ka wa ro ka ide long sa tai siliang ro kini siliang ro lada kile ta sene ka ide ka partiality kata kamde ka ay ka bolong ba ulo umde bolong abot delo ngang empat kuat ada benar sepok ke email kalau dia boleh kenduk film tak asli ni
Ada kalau selantar ya berkat dengan kalau alung kumpul ke hak bentong no. Kalau speciality dia kamu gitu. Kita akan pek nanti akan pek berkat dia. Kawa akan pek ya kawa ungkha akan pek ya kawa desoi ya kawa unglan ya kawa ungleng kita ya kawa bernihat ya kawa sumer kita kena pek kan. Ini ban pek tang ini lagi di saklau ke ke petelang galak pengan. Hadirin ke Job Don Buram jong Dr. Ricky A.J. Sengkon yaki election MP Lok Sabha hakasi palai jong katayo kaseng Voice of the People's Party VPP kala penlong yaki jingalang Hanong Po Ribhoi District ban ai kublai bat ke jing sngongu yaki pat ba ka thain Ribhoi halo ke jing a jing kersan ke barat ba ban Punjab Don Buram yo Dr. Ricky A.J. Sengkon na ka Shillong Parliamentary Constituency. Kinong yalam jong kaseng Voice of the People's Party VPP kibagantob yo Presiden uba Arden Mela Besayomaj WMLA Kemaulai Constituency uba Bright Starwell Marpanyang lembat kiwe hak arp sentrik menaitung arhajar arhusau kilalit chinong po ban pertai kesur ai kublai bat kusur sngongo iskipat ba jong kathan Ribhoi haro kejingkersan jeki ban Punjab dan Buram yo Dr. Ricky A.J. Sengkon kumu MP jong ke Shillong Parliamentary Seat. Habakran na gani kejingalang patba kablalong hayo maulong ng po nagaliang uba Arden Mela Besayomaj ula ay kejing kublay patba kabla ay jingkersyan ke Bapura habro santri ki constituency ke Badon ha ke distrik Ribhoi. Ulong ba kejing job jong ka VPP ha kini ki election Kladesha kejing job jong patba. Shushu ulong bahaba paj kejing yo ki vote habro santri ki constituency ha ke distrik Ribhoi. Lai baka don ke jingkermen baka VPP ketemu banwan ra ke jingkela wada ka constituency jirang kebelabun ke jingya klek ndrai kidang la benyot ki hajar vote bat kini ke peni bagi patba kim de syok ki babiet bagi bala start bagi nang banjit akum kini kinong yalam baka jela ka don kam uba Arden Besayomaj ulong ru baka VPP kadai ke seng ke badan ke jingkit klek na ke bentau patba bat ke jing temu ke bahak madai kelong banwan ra ya ke jing sensyar patba ke bekut Bantip balai bagadagan jaga hapok mau keluar empalak ban try daga district council ko kipat ba daga daga jing temu ban keno ai mak uba Arden udon benta haki gambam sap hagani ke benta ndai ke jing sya ke de belong da kompong ngadai ban kelima usiem ubla persyang ban pinyo yang tu jaga mau keluar ada jaga pedeng jaga yo nam daga bit ke piang jo patba batru nam minjur bagi dia banti ya kata jaga kala dia panai ke advance balai kim pala ban kam try hidup menta balai kim sida namar kim perkat ya bit ke piang jo patba menta ngatrai la don kam banjit jaga Ribhoi banpu office jaga district council ngatai ningkong kinwar hapo headquarter hanong po kaban sup kalekon we bali thie chatai sentiwan we bali thie chatai shahong shagan banbu office la perkhat yu paiba namar ba kim perkhat yu paiba ki kwa ban ino aya kata jaga ka bro preng yo hamo kura ban sup paiba ban yadi ya ki jong ki jaga ka bagi temu kimut pat ban perkit pap yu ba Arden Syaratan berni sethi la sudi tat jaga kendau ko jingi Asam kada mangi kitrai muluk kitrai jaka ban kai yo mau ban kai yo siap ya ga ding ya ga si bat ya doyong ngim yo la kumbalong menta bali kita district council kamla ban pelat bangada kata district council ka khranya du kata bali kita giju KMDC ki ko balong MLA Kiwan supat ba tiang ni ngidang don tengi bori berete long MDC to kenti no hengakan sakakam long Amerika denam de kata bagi kiwan supat ba ban anda mentapat ban penkuma jimo di upat ba ki batai ki jingbatai ki bolong kongpong ya ke ke badai ban long kat kum ki kendon an ko ki pat ba denam kata kadau kum ki nolam ki bedani ke jingket kli ngim ko ban yalam bakalayu pat ba ban ngida kwa ipi ki pat ba pet ai ke jingshaya tanggawai ke banga kwa banong galong balagi patba agari gejgi yang scam kumbagalong menta bangin pan kran shushu ngem artatin bangin yo ban sinshar marwai hangani ke jela gejgi badru ngem artatin bau patba unda hun mensim
but unnum babi da lele ru bau ai ke jingkersian ya ga voice of the people party mereka ke bangi ngidon ban ong kum kinongelam mengiru kum kinongelam kibadan kata ke jingtrang banai ke jing syukri ke bahok yu patba ngidon tanggoi ban ong yu patba ban kata kanong balado patba ubak laru lakut kari jengi Kenapa kita tahu? Lagi pada kisah tu beristang mengi ke Voice of the People Party. Kabalaban ai cingkermen, cingtengan, cingsngan nak kita cek beriu. Wat nom sngap, wat nom pensngap ye kini asutau, ya kini ke kling ke tengah. Kibar rong, nawi ke snong, shawi ke snong, ban pensngap tu bakla, yo paiba. Wat nom pensngap ye hukum kita. Nawala people singap iki bukum kita yo pipakla. Habang inya beteng biang iki kubor, ngin pinken mau biang ya kimat bakong san jong kubor mentaka tayo. Entau ke sokar pedeng da ke komite ban bisyar ke jing jong ke district council halor ke jing pentema ya ke 6th schedule. Syakem kidungalam ke HNYF babat ya ke kali Assam ban let ke jaka jong okai. Ngin yarap ya ke sorkar ban pentrekam ya ke MRSSA ong kiseng phalang. Ang sedang kedoba senrai hag alpolai tarik unailar. Hendrio spak hat pratali ki kam ki banlat post office ki samla ke jala ken lak bantu eksamen da ketien kasi bat garu ong ke FKGGP. Syakem Utara Jaka hadian ke jing ujor Utara ke Karkhana Sanctuary Hamau Semai tang hadian ke jing kenrakot ke HYC. Dawa ke seng bhalang bantung ya ka magisterial inquiry halo ke jing klat ke samla puli Hasilong Polytechnic. Bat sah hanong po li ai kublai ke VPP ya kipat ba na kejing penjob Don Burom haki election MP. Ulat ke jala upagu Chohan haki skriba ar jong katayaw ula play ya ka library jong ka Khasi Hills Autonomous District Council KHEDC bat kane kejing let jong ulat kadai kasin kabaning kong e. Hagani ke jingple ulat ya kani library laidan lang u chief executive member ka KHEDC uba peniat sing CM u deputy chief executive member uba pencingan NCM ki executive member ki MDC bat kiwe u chief executive member ulong bagani ke jingwan ple ulat ka library kadi ban sa kan mau namar bagani ka sian ka badning kong e ba ulat unwan ha KHEDC uba peniat sing CM ulong baka KHEDC de ka jingit trelang bat u librarian jongking dor bar an ke jela lala aban itu ikjat kot giban bu akne ka library ka barang suple thamai jongka council ule tho bah ka library labo ikot baper ke bedai bat kariti dostor ka senchar ka khadar ki jingle nala tenrai ki jingtep chpangis iem ki raj ki shrong ki thau karukam bat khando kari khasi bat jing tho alor ki an ki kendon ki jing bishar bat ki babon ki mat ki balaban ajing mentoy ki nong pule bat ikire wat bania u chief executive member ulong balabo ekakot keberem tam kabla to akas nam chajar kendai spasan puar badwat igi record jong kejingi shong ekador bar KHEDC ke banding kongdo ula pente basyan ka KHEDC ke saplat ega jing penmi igi jing tho jing sau pongot ke bidang penlong igi jing wat benia ha kimat baper biadai bakariti ke dostor kalariti bat kiwe ni sopan penpau bahkan deka jingsa jingken mau haka jingat nanti ke jing trekam jongka district council namar ba mentaka sngi nakaliang jong ulat ke jela honorable governor of Meghalaya Shri Pagu Chauhan ilawan ban yu kejat hang ni po district council kejongi ya kaban yu ban play pai ba ya ka Khasi Hills Autonomous District Council Library. Mentakasngi kan long kajing sa kan mau se kajing ya inti jong ka council kajing trekam namar ba hakini ki nyo politely kisnam
nadu usnam khat khandai spa sanpuar bangi yo ya ka district council hapo jong ka 6 schedule jong ka article arspa songkusau ar but they minta kan ka kenti bangi yo banbu ya kan ka library ngasu thu babun kintip ke ka library ka long ka wen ka jaka ka bangi lum thup ya baro ki jingtho ki ba pher khamtam habai ni ba kan ka library jong ka district council ngibu ye ki kot ki baya day bat ki riti ki dostor na da kalong ha ka sinshal khadar na do ki sim do ki rat ha do ki shnong nang ta ngibu abide ki khndo ka shiap ngibu habai day ba ka jinglong jingman kerpang kan ka social custom ka bangi ong ne kata ka rukom khenkur khenjat ke jungi nang ta ngi don ki record sabade ba ka ki an ki kendon ki prepare ki acts ki rules ki regulation nang ta ki don ru ki kot hang ki babon kum ki proceedings ki ba ngalapen I mentat ipi kani ka proceeding register ka ba nadu usnam khat khandai spa san puar ka first house hakani ka ha tu ka por ka dangde ka United Khasi Jainti Hills District Council kani ka first proceeding nadu tu kisnam te kum kini kan ke belong ka spa ka jingtip na kamta jongi ki bamenta baru namta ka lawe ni sudai bandon ya ka library jong ka council bangin yo banlum thup ya kum kini ki jing tho ki ba koridor bha ki badan kam bha ba ngin la bantip shu ya ka history jong ka jat bandreu jungi jong ka ri ki jungi but aso kemenru bahang ni ha library nalor ki kot ki ba pilai bila bon dan ru ki kot jong ki member jungi ki ba ki tho ki ai subha singi kum I ba BM lanong la tho arteli ki kot la subha na ta ki ki member ki ki nong tho kot ki la na nehuru ki la dan ki ba ai donation ini te kani di ka kot ka barim du hang ne po library kani na du snam khat plus pa san pu san te kum kini kai ka ba ka jingthu jongi kum ka council ka long ba ngin penruspa ya ka jai penriu khamtam habidi ka jingtip te ladang ngi kum ka jai penriu ngi sothu ban trishtom ban wat jingtip habidi ka jinglong jingman jungi ya kata ka bangi ong ktin nong wei ka origin nang no ngi mi kum no ngi im ngi sa kum no ngi trishtom hakipor dan shwa ka library ka de ka ba le sila banong ba kadan lut ya ba aru kum kita ke jitip then nang ni shakmat ru naso ban penpau ke jing ai kublai na markani ka jing sedang ke ni ka library hadis council ni sedang ru da ka jing ya tip lang but I librarian na po Meghalaya Legislative Assembly da ka jing ya dan benta jing trishtom lang I deputy chairman jingi ya ka bangin yo kata ka jing ya suthu jingmut ke ki jat kot ki bangi hak banbu hangne UMLA kanong krem constituency uba Arden Miller basayuman hakasi hat majai jong katayo ulalom ya ke jingalang hakaba ula sampat ba ya ke MLA scheme kaba arklur san paulak tangka syakipat ba jong ka constituency hakaba ula hak kerpang ya ke pisa nakabanta ki longyeng baduk bat ya kiwei ban kentiu ya ka roi kapar bat ya ka bha kamiat jong kipat ba UMLA kanong krem constituency uba Arden Miller basayumat hak arpulai terik unaitung arhajar arpusau ula pelat pat ba ke scheme skipat ba jangka constituency kini scheme ki kentop ya point san not klur na ke scheme SRWP bat lailak tengka naka ISYDP na kebentang senam arhajar arpulai arhajar arpusau haga scheme SRWP arhajar arpulai arhajar arpusau UMLA kanong krem ulamang sausan lak na kebentah nreu pau tuli kilong yeng kibadok kata mar nyupsan hajar tengka kuwi kilong yeng mar arpsan hajar tengka kuwi kilong yeng kebentah ban penbahan ne penkha kamra thamai mar shpo hajar tengka syakisan sepangot kinong seng kamlajong ba kinong khayi balamang arpulak tengka na kebentah ke skul Pamlakrai Presbyterian Secondary School Hapamlakrai Mautharia lengba kini scheme lamang ru khatar point san not lak tengka na kebentah kelung kensai Presbyterian LP bat UP School Hasmit
Lamang rukatsan lak tengka ya ke Nongkrem Presbyterian Secondary School han Nongkrem mau pentau. Ya ke St. John Bosco School halat kor Mauri lamang sepolak tengka. Ya ke HL Mizo LP School Madan Reteng Tembasuk lamang sepolak tengka. Ya ke Hedrick Memorial Unitarian Upper Primary School han Nongkrem Nongkendong lamang arpsan lak tengka. But katsan lak tengka pat lamang menpenpa ya ka Madan nelak kai football halat kor. Nagbenta ka mau pentau ka cakai lak kai football hakaning snong lamang katsan lak tengka. Bat nagbenta ka Reach Shillong Ministries School halat kor mau arliang lamang sanpo lak tengka. Lengba ke skim ISYDP Arhajar Arpulai Arhajar Arpusau UMLA ulamang sanpo hajar tengka ya ka Madan Reteng Sports Club, sanpo hajar tengka ya ka Pomlakrai Sports Club, sanpo hajar tengka ya ka Dong Musa Pernai, sanpo hajar tengka ya ka Smith Sports Club, sanpo hajar tengka ya ka Prup Sports Club, bat sanpo hajar tengka ya ka Nongkrem Sports Club. Te nakwa ban pensai kenang ba yo don gitu ki ba persang ban wa dau kham tamingi ka Voice of the People Party menda o kiniele kat bala ban wa dau ba kita gidei ki ba persha ini namar ka don jing tieng ka shirkai magla snu tho ba ka BBP kan sa senshar how are bufra ki snu tho ba ka BBP kan sa job ya ka election MDC ha ki HADC ba JHADC kin sei namar ka ta dau ya kita ki jing pin snu tho bakla dari tangga ke bangi don ban ong ki pat ba om tang ya ke jong Nongkrem dari ka ri bro koi shane angi ki noilam joga Voice of the People Party ngenum penan kam bakla ya ka hok ka jong phi ngenum penja wat tang sinayaru ya ka hok ka jong phi bat wat lari don opreng ke jing kerdu teng wana ka tulop la jong hapan sei abang iya ni nga constituency nga imdang na tulop ting ngan le no nga country kam kontrak ngamdan kam supply Kia meli jong BBP ngim syak bagian terekam kontrak, ngim syak bagian terekam supply, ngim kuat begini kini kam upai ba. Tapi mun ngin lem ngin em dere ngin ban dere. De wala kata ngihap. Ban sei da katuro. Hateng gi kap ki bangim la ban kiam. Ngim la lagi ki beri tuan ngi. Haga kap ka ba. Ngim la ban kentai ki ni hapan sei wala katuro. Te nomor kata kata ban persyang. Nomor ke jingkren nga snu thu jong kita ki emni ki thau ya ki MLA jong Voice of the People Party. Bangingi imat ni penjak ya kata ke discretionary grant dan ni kata ke sekolah ni penenkam meringim lah ban pensai pai ba ya ke bangi di benlek kat kum ke kendon ai ni hapan submit ya kata ke list siapa assembly ya kata ke utilization ya ke bangi la penenkam kam dan ke jinglek bam hak nagal yang ke jungi kata ke bang aku ban pensai ya pigi pai ba paro ngam phla bang ni ke kentin kami no chief minister no kontrak sama Namar balai nga kenal ya ke kentin ke friend haka sni ke shimti kum chief minister. Wong let us not talk about ILP. Kata ka ke kentin ke bami na u. Haka shimti, haka sni shimti ke chief minister. Te kata ka ke kentin. Bakini ki beri kim kwa iginu ki mechanism lani kita ki an kiban telakam ngimong kiban khang ni ngimong ban khang nei ban telakam me jing rum kerthep pi ka hadu bang ila sakni nut ki kam ki jam na dong sodong kini ki ju gibri ki bang kwa ban tren ye ka ILP ki ban pan pa hri kini ki ju gibri ki ban penbit pi ki seng balang jongi ki la sak penbit ha ka sarkar MDA ki la sak penbit ha ban dabia ka sarkar MDA ka pass ka resolution nam tak ILP Om nak jing temu ban pentrikam yak ILP hendrai ban laumet ye ledi nak issue ILP. Ki pass resolution balik kim dawa nak sarkar India. Bagadei ban weng ya ka presidential order ban revoke ka presidential order ka ba issue ha ka tu ka sni hi ka ba ki song dorbar ban weng no ka kentin khasi jaintia nak preamble jong ka Bengal Eastern Frontier Regulation. Ngala de kren ni kini. Mong ki seng balang kila sha shet shubor. Kila sha pon haga sarkar MDA tementa kila de lau shoy ya ka jing ya ka issue ILP na ka kti joki kila de nyak se Delhi ya ka ni ka benta te ki bri ki bedan kum kata ka mindset ki belong mainstream ko kom perkhat haki hi ngam i bagan ka jing perkhat kerpang ngi try muluk try jaka haki namar baka lapen he pen san le si ki sha bar na ka ni ka na ka ri ka jong kinum sruthu ya ka jing kami ki an bane dai Tengang ngam plah ka jingkren ka jingki tenrenga susmo sen ya ki seng balang bakila sha shet kila sha pon ha ka
MDA1 daga ba penbit bagi pas ke resolution nagam taban pentri kam ka ai ni hab ban suthu bakum ki reulu ibadon chakat thain ke dong shite lammi jogari ya ngin hab hi lara kalong kumnu ru bandon ke jinge suthu jing banyeng namar ngin hab etung pu be biki an joka sarkar dia ki belum persya ya karukom perkhat ka jingi ke tran raja ke kan persang nakalian ka voice of the people party wat apreng ke jing kim joka por ke jing bon kam dei bangin reach out ikini ki lani bangin dia kundu ikini ki we ki ngalam jing ki we ki ja ri haka dong ka than chate lam kadan ba thai ki thon party ban penyen pertong GHADC thre ha garuhil ngin nampak lut ban ong ye ke GHADC ye ke MDC election na garuhils te enre ke chong ka por lada niyo ye ka por ka ba puluit khendian lesi lada ka por ka sha ngila ban der si garuhils te enre ya mentahi ka jing perkhat ka jing kolong baladani ni plek jimot hiya ka arhopra ka MLA election dan ring himla berarti pakai ke development ke bandi agini ki dia sini ki tidak mana kum shibanta ban ajing ithu ye ki jaka ajing sumar ki ba ai ki jing shakri ye ki pa ba khamtam ye ki nongpang ha ka sngi hat majai jong ka tayo ka joint directorate quality committee bat ka quality and patient safety division NHM kalapan long ye ki jing alang state convention center ha ka bala sam ye ki kaya kalp award shaki jaka sumar ki ba ai ki jing shakri ki ba pura ye ki pa ba ka jala Meghalaya ka Joint Directorate Quality Committee bat ka Quality and Patient Safety Division NHM. Hak arpulai trek naitung arhajar arpusau kelayok bansam ya ki kusnam kaya kalb award syaki caka sumar ke belai kejing syakri ke bapura syaki bat nong syong ke jela. Hak kejing elang ke belalong hak State Convention Hall Pinewood Shillong. Hak kejing dalang ke menteri ketenat ka kot kekia ke jela Meghalaya Dr. Ampurin Ningdo rengkat bat Commissioner bat Secretary ketenat ka kot kekia Dr. Joram Beda Secretary ketenat kakoi kakia Uram Kumar S bat kiwe-kiwe. Hagini sini layo ban ai kusnam kaya kalb award syaki CHC PHC sub center rengkat bagi kusnam District Hospital and CHC Eco Friendly Facility Award bat ya Kalaksha Certificate OT Department syaka Ganesh Das Hospital Shillong. Habakran negasi nagalyang Dr. Ampurin Ningdo ilaketu ginoyo kusnam bagin beteng ya kejengah jeng syakri ke bapura syikipat ba kejela. Da ka bakadauru bagane kejing yo kusnam ka ai kejing itu kejing trishtam jogine kejing ka ai jing sumar bat pen pauru kejing somo chabro kinong tre ketenat ka koi kakia habakran negane gasni Commissioner bat Secretary ketenat ka koi kakia Dr. Joram Beda ulong bagajing ai kusnam ka dai kejing ai jing itu kejing trishtam bat kejing trelang joginong tre ketenat da ka bakadauru bagajela menta kalawan chakmat agar rukam man ai jing sumar bat kene ka dai kejing trishtam joginong tre ketenat. In the interest of the people of the state of Meghalaya, we will service the best possible health facility to the people of the state across the board. It is important that hygiene, sanitation, infection control are maintained in all of your facilities. It is an understatement, I believe, to think that doctors don't know what to do and health staff not to know what to do. And I'm happy that Government of India has incentivized all of these awards. The amounts received may be nominal, but is the certification of excellence which is going to be a gateway to you receiving more funds. You've just heard what Mr. Ram Kumar has just said. Henceforth, financial assistance to institutions will be guided by your quality control indicators. Quality control indicators will promise better service to the people. I look forward to learning much more in the coming years from this department. Grateful to the entire team and leadership of the DHS and the bureaucrats who are there to guide you. Let's work hard. Let's improve our standards. Let's not just wait for one day to receive an award, to be recognized and appreciated by people around us.
I would be the happiest person if every institution should be awarded. If I had the wherewithal and personal funds to also shell out to recognize your efforts, I would have done it. And I look forward to serving you better. This is not a team from the outside. You are all part of this family. I'm speaking to insiders. I'm here just to serve you. And while I serve you, I hope that you will have a better opportunity to improve your facilities and serve the communities around us with better zeal, dedication, and complete selflessness. Te paralok paro da kitu kubor ngila poi sa kabakut jang ka kubor jang imenta ka tayo ngin sa syam yang bat pi la syam tayo kublai shibu.